Resurrection. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ate Edeba Ahenkan 93.3 FM.
funya kukuoduro shabe kumana nifa udia koko wanimuai Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo emamoate ediba ahenkan 93.3 sana ediwajida mirinyawo meba mirimbawo ya makame utam se mia na mabuwawo unti memba bae mina meba chiridamwe sana midigo swatino sana ediwajida mibai mirinyawo meba dofoi mirimbawo ya makame utamwe Jeremiah chapter 1 verse 19. Osina wani ubedi yako na nsumori ntumi frisami awurade mekawo ho. Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo emamoate ediba ahenkan 93.3 FM. Owudi na mafirawo mibei na kukuoduro shabe kumana nifa udia kuko wanimuai misimempa bae mina mebo chiridamwe sani amidi mosa chinuo sana medi wachida mabawudi na mafirawo mibada funya kukuoduro shabe kumana nifa udia kuko wanimuai misimempa bae mina mebo chiridamwe sani amidi Joshua chinuo sana medi wachida mirinyawo meba mirimbawo ya makame utam se mia na mabuwawo unti memba bae mina meba chiridamwe sani amidi Joshua chinuo sana medi wachida Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo emamoate ediba ahenkan 93.3 FM. makame utamwe Lady Wachida. Jeremiah chapter 1 So as you say, verse 19. Panam pam pam. Panam 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 panam. Frisami awurade mekawo ho Makame utam se mia na mebuao. Ensulo I have called you by your name. Be strong and courageous. Sheben kumane nifa udia koko weni muwa enti mempa bae mina mibo chiridomwe. And indeed, it's another beautiful brand new Friday morning coming to you live from our national studios here. Precisely our Achim Abuabo. And I'm praying so for God Encounter back on your radio. Yeah, so that my young couple. Yeah, Kodaye. Okay, and so when Yanni the about as a four sasses so or some monko not monko to Adwuma so. Baby, I'm with them on embassy. Maybe Honomo at the best shaman sa. Niamo de man no beka ebebem. And say ye ka papa ye ka boni oni nyina ebebem. I don't pay.
aseda nyina ye nyankopon ne dia tutu kwatwiri nyankopon no ono ne ye dia aseda de ma ne din kronkron no Thank you. Above my name. ono na nasi nyina ye ne dia. Some 45 minutes after 6 a.m. I am the Beautiful brand new Friday morning, and today happens to be the 8th day of March 2024. Shebekumane nifa. Yiri se baby atemudi Kukwani muai. sawo hoye Simempa bae. o nyame adom yenso ye hoye pa Amwe. Sani. ahoden wo ho Sana. Maybe what it does. o se de radias Dina mafiro. enti won so ho ya de radias why Shebekumane nifa. Udia. Kukwani muai. Simempa bae. Mida. What it does. seni ami Did Joshua Chino. sana Ewachida. Mirinya wo. erade ne wo kasa no pa yi Mirimpa wo. ma wo ho kwan Makame utam. na tie nsem na wo ka kire wo no Anamabuwa wo. Unti mempa bae. Mina. Mibawa chiridamwe. seni ami Joshua Chino. sana Maybe wachida. Mibai. Mirinya wo. obobe Mibada foi. Mirimpa wo. makame utamwe se nia na bisiawo seni ami sana maybe wachida Bacho mami fe wi mo brand sem se de bisia confirm out na fe ekwan mu na hone yemfa de aka nyina mfa to so matching a free sabre copy no part 10 ebebo for God and country back on your radio. Yeah, babe to awesome kese no so Friday edition of your most authoritative social, political, current affairs, religious, breakfast conversation is about. You can tell a friend to tune in. Let's journey together, and you will never regret it. I don't pay you made off for. If you are some city base yako. Also, in control, I don't pay a Vianu unity. I don't pay a free no more no air corner a Vianu unity a bebo. Prem to bread donko hoko nyinano ewiana no beye dempa na emum anwumre e free no me ensa e de airco no o kire se puemantem ya yahodo no bebre no ano obehu sensuo na munamuna ase petepete miaye bi kra de ye beto ene nti ya na wabɔ mɔden ahye ne nso de amayen wiembo brain sam se de besi akɔ ya twetwe akɔ akira bɔ ne tofa de amawa o se men kan kyerɛw se anɔpɛi no awia no eyi ne ti ewe puemantem miaye ahodo bebre awiana no bɛyɛ din prem to bredon ko hɔ no mo ɛde kro ne mum no me ensa no ensuo no bɛsiri trase ɛwɔ miaye ahodo bebre ɛwɔ pue mantem ɛbɛ petepete ɛbɛtɔ enso wɔ miaye ne bi ɛne nti ya no abɔmɔden ahyɛ ne nso ɛde amayen ewie mbɔbran sɛm sɛ de besi akɔ ne demu no straight away from Ghana Meteorological Agency atran kasiem nkran ɛna wɔn de aba yɛn so yɛde ho amane bɔ no ɛde amaw afei na ade fidi na to ha no mo aha Hey, Ahenkan 93.3 FM, your power station. Anope Erade Epe. Yasen abam from Marche, any Jumedi no din. Asida ne bi kodi ama yira udi Ahenkan kwame ye boa adwenkese. Sanso ena adwempa hene Kofi Mensa, Kobi K ena Billy Man. Ofre me obowo ba ofori amanfo. Ye mu ache. Ni amu akwaba Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM
nim baby sometimes wa hu ya na yetena ase na ye reflect on how eto da bia hu ba bia yade ni be free aba na beto ahye wo so mama ka sem chiro sometimes we will come sit behind the microphone and you see us say we are speaking on top of our voices enya saa o deep down obekasa be ye wadwuma ni nyina wi a wo san akɔ office ho no mo a na wasan Philippines no. So I don't just come na me de nwum bia atum yesi ye mo, but enwum bia obete se ye bo no out of inspiration na ye de atum na ya bo. Enti se wutie enwum ya madam yi eto ene nsem a ɔka no a ɔse okum yenda yengu enema bibire sisi ne ye poison o nsu a wonom waduane a wudie akonwa a wotena so babia do nansi so many things na esisi ewo sunsumu a onni sunsumu ani wanti nhunu enipa womo afi wonse a womo sere kire wo no se omo kan kire wo nema ya yedi tia wo a still na no da so tia ase a se wote se yede madam yenwum atum no okeka borofo no se wote ase o se wonte ase o medofo to nwum ni bi fo anofo fa ho scary by now. Ooh, that things I have seen my mouth cannot say and the pains I have felt this tongue cannot tell. And soon in chino be that so me nina chino that's so me one pantia and Adwuma. It's just right here. This is the doing of the Lord, and it's marvelous in our sight. This is the hand of Yahweh, and it's marvelous in our sight. I have a testimony, and I will tell the whole world. I have a testimony, and I will tell the whole world how you rescued me, how you saved my life. Lord, you rescued me, how you changed me. Enti anopa yi omo a etika yi mu erade de omo ka che ono so omo da wase anopa yi omo ewo fie ha no mo de omo ka che ono so omo da wase anopa yi omo ewo adwuma mu ha de omo ka che ono so omo da wase anopa yi ni onam afuom ekwan so a wo kɔ yi nya wo ka che ono so da wase anopa yi ni oboaboa no ho akɔdwemu no nso de wo ka che ono so da wase anopa yi yene dofo bi afiri mu a omugusu eboabo omo so omu beja ne kwan abusunya mu ni nyina ne omo ka anopai ni se awurade ye da wase dwumadie bi obi edi anopai bia no mi wo gidie ni ahotoso se sa onipa no ebe kire ni so e de a kire awurade sanse ye koda na ade a kye no yanto yentua yanya ho adwuma mfanto ho in advance enye insurance company no aka kire ne se matua me mama meki payment and into omo so claims na wo so omutimi na omo fulfill it enye bibi sa me pacha wo mo a wo sika wa hode wo ndwiase agapade nyina say ye yade na ye se yem fighting tia pass ankrofo yi anko metimi a fight etia but it is rather unfortunate say safo nyina e free mo minu mienu aduane papa ben ye dia minu mienu enkwan papa ben ye nom da minu mienu en papa ben ye da so ehiafo ma ne ahokere ma te say ye abonefo ma te say yen na we ade echi nneyi ahomache ade echi nneyi tatata akoso nkrofo bi dem no ge ya wa late te kai mu yi ono an enim ne afo nani so ade ache ya wo bere no ankasa awurade anhwe sa ade nyina so woni en ani enro ahwebura wo buru ya na pai hangover na ache we awurade anhwe we no nyina so ankan ya enwu amena mu wankasa akwawe wa buru dodo akwawe wa boro dodo timi ma de enche no ababa wa we okogba adwaman ma de enche no we oye konkonsan ni ma de enche no awurade anye saa ne ma no arope wa ma nyina de papa eti sei achien ya akonkonsan fu ewom ehwan fu ewom awurade ama ye nyinara ade papa eti sei achien nti ye de ho aseda de ma ne din kronkron oni enya di ni yie ye da na se papa I have a testimony and I will tell the whole
Enti anɔpa yi yɛwura yɛda ase yɛda wase awie ne yɛgyae yɛn akɔne abɛdie de ahyɛ wo nsa yɛfrɛ wo ayɛ biafo Nyankopɔn wadi kan yɛ bi dada wona uhunu akyirikyiri adeɛ na wayɛ nɛnɛ ɛne nti si yɛde yɛn nsa ɛba bɛhyɛ wo unwunu na se a wobɔ ho ban ɛma enyin bɛyɛ nsapa anɔpa yi yɛde yɛn honhom ɛne yɛ nipadua nyinara ɛsan de bɛhyɛ wo Awurade unwunu na se ɛbra yi wo mu yɛ bra a emu ohu unu obi bɛka sɛ nnɛ ɔkyena yɛsi wɔn te ase ɛbra yi wo mu yɛ bra emu ohu wohwɛ sɛ deɛ mmeranteɛ ne mmabaawa yi 20, 26, 40, 45, 60 kura deɛ sɛ wɔn kura deɛ wɔn anyi sɛ si obi nya 60 no owu a na ɛyɛ nwanwa because yɛhunu ne si wanyi kane no nso nko mu nyi paa but ɛnɛ 30, 32, 31, 30 I mean what is happening we mu nyinaa mu no ɛnam sɛ wo na yɛguan abɛtoa wo nti yɛwɔ gyidie ne ahotɔsoɔ sɛ asorɔkye bɛbɔ ɔtadeɛ no ɛbɛtu nanso so wo Awurade ka yɛn ho yi deɛ unwu yɛn anim ase obɛyɛ yɛn sɛ dua esi asubɔnten ho wabrɛ nnua nyinaa apoɔ tie wabrɛ nnua nyinaa apoɔ ɛnam ɔpɛ brantam asi no saa brɛ mu na wobɛyɛ yɛn sɛ dua esi asubɔnten ho wabrɛ nyarewa ɛto hyɛ nkrɔfoɔ so yareɛ no ebi bɛka yɛn nanso yɛn ho bɛtɔ yɛn animguaseɛ no mobɛhyehyɛ Awurade wobɛyi afiri hɔ ɛde ahye yɛn nuonyam ɛnneɔma ɛyɛ bɔne ne deɛ ɔmo bɛka ɔmo ho abom so ɔmo yɛ deɛ bɛgu yɛn anim ase but ɛnam sɛ wo Awurade woka yɛn ho nti yɛwɔ gyidie sɛ yɛbɛdi nkonim yɛwɔ gyidie sɛ ade nyinaa bɛdi aboa yɛn yɛgyae yɛn adwuma nyinaa hyɛ wo nsa yɛgyae abusua santen de hyɛ wo Awurade nsa yɛade srɛdeɛ ne sɛ hu yɛn mmɔbɔ ne ka yɛn ho yɛade yɛn nyinaa mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen Awurade nka yɛn ho na wɔnte n'anim mfa nkyerɛ yɛn ɛwɔ Yesu din mu afei yɛmmra mewie asɛm no Genesis chapter 18 verse 19 yɛbɛwie asɛm no ɛwɔ ɛhɔ ɛnomo asɛm a yɛde brɛ wo na wɔtwe mu nyinaa fiti dwoɔda no ɛde bɛpem saa bere no ɛyɛ adesua a yɛsua de afa kwan a yɛbɛfa so atete yɛn mma no ama ɔma ba bɛyɛ mpanyin papa maka kyerɛ wo sɛ mmɔfra no a Awurade de wɔn ama wɔn no sɛbe Onyankopɔn wɔnyɛ kwasampani sɛ ɔsɔre ya sɛ ɔde mmɔfra mmiɛnsa ɛde ama wo ɔnyɛ sɛbe kwasampani sɛ ɔsɔre ya sɛ ɔde mmɔfra nan ɛde ama wo Awurade nim paa sɛ mmɔfra no a ɔde wɔn ama wo no yɛ mmɔfra a wobɛtumi ahwɛ wɔn ɛne nti na ɔde wɔn ɛde maa wo so wobɛgye makyini a yemie ne yɛnkɔ Genesis chapter 18 verse 19 no ɔse for I know him ɛnra me ka kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn onipa bi ɔde abɔfra bi di ama no never open your mouth to say sɛ ɛyɛ mfomsoɔ ne ba yɛ dabi never say that it is never a mistake for God to give you a child and I say children enti ebia whatever reason and abɔfra no aba no ɛwɔ sɛ wodi hyɛ wo tiri mu sɛ Awurade enim wo na onim sɛ wobɛtumi ahwɛ abɔfra no onim sɛ wobɛtumi aboa ma abɔfra no wagyina baabi papa adeɛ bi a Onyankopɔn de ma onipa dasani no obu ho akonta onipa dasani adeɛ bi a Awurade de ma wo no ubu ho akonta enti sɛ yɛ adom akyɛdeɛ sɛ yɛ ɔfrɛ sɛ yɛ deɛ bɛn adeɛ bi a Nyame de bɛma wo no there will be a day of reckoning sɛnea tie bia one day you will appear before the holy throne and you will render an account of your stewardship and nneɛma a wɔde hyɛɛ wo nsa sɛnea wohwɛɛ so ɛde faeɛ nti mmɔfra nso so Awurade de ɔmo ɛde ama wo no wobɛbu ho akonta ɛbere ebia ɛba adentia sanse Onyankopɔn nim sɛ wo a mede abɔfra ya hyɛ wo nsa ne deɛ wobɛtumi ahwɛ ne so ama na bɛyɛ panyin papa that is why sɛ wokɔ school a before a wobɛkyerɛ exams no yɛdi kan de wo ɛfam topics nti yɛkyerɛ topics ni nyinaa wie na sɛ yɛ set exams na
examine and nimu say minim se machire no minim se machire ni de obetumi atworo atwa na tie or say for I know him that he will command his children. I know him no onyankopon pese odi ne ho adanse se minim no se oye responsible minim no se ono no omfaninsa enso fruntum dadie mu ensan nane nachi emfa nkyere minim se oye a man of his words minim se oye responsible minim se he is capable minim no anopa iso onyankopon kaso wanimu wa edie ban biom ene odi be tae akire minim ne sa wo ye dan oboro nsa minim sa wo ye dan udi atem minim sa wo ye dan wo ye kromfo minim sa wo ye dan wo ye osekuni ba na ba ma minim sa wo ye dan na onyankopon be kaso wanimu na onyankopon kan se minim no mahunu no na minim se obetumi atene ni fie ne ne ma onyankopon nim se obetumi atene wo ma ene wo fie ene ntia no pa wu tie me na wo ye agya na you don't have control e wo fie ho no mo a e wo se wo set it up e wo se wo tena se yie na mo wani ba wo ho so san se o ya ma awurade nsa si fam no onyankopon so de onipa da sani ntimi ma ne nsa si fam obegu ani mu ase enim guasie ri nyamba ya na ebre ne nso ye obegu ani mu ase because onyankopon yensi no atwetwe. God cannot be mocked. God cannot be mocked. Ewo Bible nim yensi onyankopon atwetwe udi agro se mekusi na atwetwe obegu ani mu ase tie ha. For I know him that he will command his children. Yewo papa bi wo no mu a ontimi commande ne mma ne mpo ontimi antia won maami bi asem e na no ye ni hia ka mu na maami abofra wote ne so ne bagel na kwada na pai ni sum tau ere mommy jai na kwada na tai tau enkrofo say hey madam na de no wa ma obayi bro bebrebe ka mu gu ani mu asesa mommy dear sa ka wa besu ani asi o okay untumi ntia wo ba. Bible say for I know him that he will command his children and his household. Enti oye bema na untumi en command the household no. The command we are talking about no is not only the action word say o tia wom no. Nemom e wo say utumi command the fie ho. Bibi ni ho na omu hia se mofra ni hia nsu a you should be able to command the water. Ema nsu ni mra. How do you command it? You have to provide it. Into your papa now you're irresponsible. You are not the commander of the house. Because bibi eni wonu mu utumi she ema ne ba. You are irresponsible. Osina mi nimu no. Se ne man obetumi ahwe won. Oma komo ne mofra no. Oma mofra ne mfom na insisi fam. Oma mofra no enko efie to efie from one house to the other in the name of looking for food to eat. Ehwa. Ababa we bia wo e de agubro no ne so ontumi nhwe wom enti nkwada no oma resort to ehwa akoda ne ba wo fie onya hunu saduane aye ready o de opa na kananim free esoro kosi fom aduane no one ubedi odi wi a obekọ ne fie ehwa ade na wontumi nhwe mofra no wawo mo aba bebere tete won na awurade nim se wo awo we obetumi ahwe won na opese onyankopon ne nsasi fom obegu wanimu ase girlfriend obegu wanimu ase ebritia wam or say after him and they shall keep the way of the Lord. Meaning so obetimi atene ne mane ne fie ase impo oni ho a emofra no empam firi kwan ne so na omobefa kwan ne so e de akosi awieye anopai ma bibia introduce ne ma e de ama basri asafo no Methodist asafo no CAC asafo no ama ene mofra ne nyina ba be CAC fo ene mofra ne nyina be presby fo ma me ne nte ase
nanso so enam say ode ne mane fa kwan papa ne sunti ena oma ba be methodistfo oma be basrefo oma be CSfo oma be romanfo a wom sum nyame, not just omo sum Nyankopon, they are devoted Christians a wom esum nyame no esum ne yiye eye kwan papa bi a papa bi ekire ne ma, eye kwan papa bi a maame bi ekire ne ma. Na mibisa no pay ekwan ben ena won so wo kire wo ma se wonni ho no mo okena na se wo wadaka menamu a obetumi aka se mani age sanse me ma no me kire wo mo ekwan no nea eye eno anso so eso ene wo mo nam no na ade anuonyam abre abusua no anopai ekwan ben ena wo kire wo ma no ye de asem ne de ba wieye for the whole week no mibisa wo se ekwan ben ena wo kire wo ma wo fufuo wi a wo kire wo mo kwan no a ye budidi ansa na yetimi adidi na ubu ansa na wadidi saa kwan na wo kire mofra no ana atem didie wo hyeda so wukunu mu na wadi wukunu atem ewo wo ma no anim wukunu a wonna jai dada mofra they are purely innocent omu nim enema esiye ema mu ejai maware but ene udi atem bia emofra no anim o papa control no o papa hwan no o papa hwan no I mean edie ben nkyere ene ye kire ye ma no. We should teach our children the way they should go. Sene be ya omunyia omu emfri ho. What impartation are you giving to your children? That is the question. Erade nka ho na tumi kire wo ma no ekwan no nea eye na omu mfa so na se daachi unni ho mpo a osaman ani age. Free na no Jordan ye de asemi de bre we ne ene ye de eba wieye. E wo gidie ni ahotoso wa asem yi mu se wo botaye na ne botaye no ebebem. Efia enam ahokyire nti ama papa entimi nya responsible. Efia enam ahokyire nti ama maame ni ntimi nya responsible. Enam ahokyire nti ama mofra no aye irresponsible children ewo fie ho. Ewurade Nyankopon emra mesra mo na omra meye mo adoye. Ewurade meye mo moa. Papa ewurade meto nsem, maame ewurade meto nsem. Enam sika wini nti o mani mu, oyiri mu, ukunu nsu mu. But ene yesre ye Nyankopon no se eyo no na obɔ kwan to ba bi ekwan nie. Wabra na Israel for enam esare ne so na omo kwa omo kokodru epo asoroche se ebo bunkamba na omo twa omani ehwa omachi a. Na omo huru se omatamfo ena enam etoa wo mo ababetoa hye onso asunsan won no. Ewurade Nyankopon anwu onanimu ase. Obɔ kwan to ba bi ekwan nie. Ba bi a Israel for no adwene ankoda. Baby a womu aniwa ankoduru no honomo ena Ewurade Nyankopon efa ehye ne ho anuonyam anopa yi efia a emu aboto efia enam ohia nti ama efie no aboto efia enam yare nti ama efie no aboto Ewurade mesra mo na omra me hye mo animonyam na fei muntumi nya responsible na mfa anuonyam emfa emre onyame ahenie ofre me obo ba ofori amanfo ni nyina mu no make sure say empower Ewurade ya wafamu die jade aka fa hye nsa na eyire so sire so seden eje Nyankopon ba Nyankopon no nkronkron Nyankopon no ongu wani mu ase obehye wani onyam na wonso obedi adanse sports up next omu wi a yebesan ba ni aba betoa so e de ama wo me yenkomrai na yemfa sports no entoa so e ma wo See the things the Lord has rescued me from. It's more than I could ever know. What told me what told me man in Guasia? What's the one how Yamania said, minimum come from me so assassin so. The Sudan United no made us so meeting no, me da so me won pantia, and Adwuma. It's just like if every pain we go through in this life left as a scar, I wonder how my face will be. Ladies and gentlemen, it's sports time.
abusia mama kwa bambra en 93.3 FM so mbra na sosia dia gudie mu sem ebejaw enda no pe odwumade kese ya to din SM match no enso so na febia ekoyi ere ema wabusua koni ni na yake antuma aboni nda no pe din sem no eba abejaw ma bibia enso akofan e dia ma ho na seda kese enko enfama Jubilee Hospital ne anope Jubilee Zaman kan franchise se hododo a de oni echemu wona so ye na fe omohwamboa na bibia enkoyi enfama uramu Jubilee Hospital na sa laboratory no ye dia ba test bia pe bia ye be ye enso dia ma hwe mojam na fe nyarewa ena na mumu a chede hu dia ko ye no ye to asese hu enso e dia ma ye the pharmacy ni so dia ba Jubilee pharmacy odani eremu wona so ye dro bia obenya bi enso to dro bia ko tu kwabraman bia na odani eremu hospital bi ya dro bi dia ma wo chia unya bi ento dia Dawni echemu e Jubilee Hospital so na fei kope drone bi enso tono bi a enko kama enko fan emfa emao antenatal care enso e Jubilee Hospital no kwa eye apemfo no dia udawni echemu Jubilee na se ye hwa apemfo no ye wo necessary kukudama omosan so wabutre ye bebeboa se de be ya be wo akwara no na se ogina ne na so ye papa na fei postnatal care no enso e ya batan no dia woni akwara ni na mundawani echemu Jubilee Hospital so ye na fei yenhwe emboamo wey ene dia ka cheni na polio ndro ye dubia so akwara nanum se de be obenya hwade mapa ma bia so akoye edi amano theater so ewo ye so ye oba operation bia ye dia ma bia unamu abu anase ode no sabsabio eyetwo ye beyi edi ama anya nyare wa ka cheni na obehia surgery de doni echemu Jubilee Hospital so ye mayanya enso emfa emao odani echemo Jubilee wo eye clinic a ejana na so yie papa nti odani echemo Jubilee Hospital no so wani wansem bia ye hwe ade aboa ye bia koye de ama obi akofom wakokodo edua aboni so ade bia to ni so abo bi so to ni so ma oni ayeko wani ya anade no glaucoma ana ete ns woni so a dani echemo Jubilee Hospital ebia umfie no ekonanim ti de bia no wani so ayankusunkusu dani echemo Jubilee Hospital so ye na fe doctor enshabo na bia enkoye enfama wose wonsam de ana edin papa kakaya wa ontumi didi kakaya wa ontumi nyiwani eniti dani echemo Jubilee Hospital na wonsensem ni na dental clinic no de aba ye be hwe enso e de ma Jubilee Hospital na no pema kamfo no ade ama wo wei ane nyarwa pia ka cheni na odani echemo Jubilee Hospital ye hwabo na bia enso akofan ede ama na kana sene nso se uramu Jubilee ye je eye insurance se eye private health insurance ana se national health insurance no ye be je na hwena fia boa ma bia enso akoye ede ama oda aboabo kwantempo no so amantra bridge ne so ene se butu ne Jubilee Hospital doctors enso ending komo 0244 575799 0244 575799 0241 784645 ofre Jubilee Hospital phone pin for omo ejo so na afebia enso akoye ediamao Champions League ekoso ana fe games outdoor ekoso African Games enso ekoso upebia hwabo ni akwahoma de a na se Festus Enterprise ana me kamfo ediamao Festus se banu se multi TV DSTV Star Time Canal Plus edi combo decoder ana de aka cheni na otuntobi se installation ana se open decoder no bi na to ana so pampan ana se ya nini na obeye ediamao uwia unwieye open TV ato Hisense Aseno LG Samsung and so obeto bi edema ne bo no eda fom se boko odia no aye TV remote controller and ope bi ato dani chemo Festus aso ye ne kope bi to papa ne bi na bibia enkoye enso emfa ema afi air conditioners and so ope bi ato se ye adwumam se ye fie odani chemo Festus aso ye obe bibia and afi insulation de aka cheni na enso de ma bia odia no sei dani chemo Festus na onsiesie no enso emfama Festus ebutu achemoda opposite Chumasi Sport and I say Chumasi Sport no na Next Palace eni mo no a and say Festus ebutu odani echemuna se we hu na afre no na afre no eni nkoma aka cheni na on 0244 515 849 0244 515 849 and I say 0269 305 785 Festus number of na ojo so na fe die akache ane die akemni na
enso one no aka dani echemu remen babrin salon enso asoye na afi kone kwesisi utene kama na bibia enso nkoye emfama na dani remen babrin salon asoye a emmema ni mbani na yesiesie mutene ade ama dani da meka bia na wa ye pem epese otwase ye friend pem cat feye pa ye pai na aboy no ade to osuntori mo no mu na se ositan ho say yes bibia ekoye ade ma ene nti eyade a remen babrin salon na beboa na bia nso akoye ade ma papa atem da Roman Junction Mr. Sintim ni fie no ehon mo ene butu ko a obehuam na fie no mo adijuma abobo ene ne patem enso eye Bompire Junction onya eduruwa se Raymond Barber Salon no omo ejabo esesi utino enso the amount doctors police teachers ene omo maka cheni na obetumi akosesi utino fe bia akofine akọ kama enso edi amount 0552716777 0552716777 Remen number of friend ojo so no wadi nkomana fe bia akoye edi amount kwabena ajenim Raymond Ashitetete Benan Maul obetene kanda no pay afi Daniel Denchi enso ehwe abobo nini na edi amount me di Kofi ajiwi yeni na ane akabo ma den sem no edi ebrew Ghana Premier League match day 20 me pacho echene nyankopon adwuma games nyina 8 me ashase Accra Lions omni brekum Chelsea elbow 3 p.m. Samsung Karela United etonsa edi afre Kumase Asante Kotokuma pema apem enso beba aksi na aka pentu nko a 3 p.m. omonso echena game no eba so Sunday Eduana ene Legon Cities elbow Bechem United ene Samatex enso bebo Bibiani Gold Stars omni Great Olympics sa game no enso betimi aba so na fin Heart of Lions atonsa da afre Real Tamale United RTU no na sa game no enso etimi aba so Heart of Oak omo game no venu ombebo no ayetwena mentwen me pachom ne bofo akwata no enso ebetimi do makensi no arentam so ehorm na afi inso atreman ene Dreams FC enso Bonations FC omni Medium Sporting Club enso eberentam so udani Remo Division 1 League so zone 3 no say enebesia ko Atram Divisa transfer eye Ankuti United enso area boni udani Remo Nyamkopa ma de chena Vision transfer one Akachi All Stars ebo Accra Athletic transfer ene Nania enso area boni Sunday atem dan Kotokuri House enso transfer to Bribi asan area boni arafe Hoho United transfer one Home Stars enso ebo Kofobia Sympathy transfer ni Oko United enso de boni na God FC transfer on Golden Cakes enso ebo anafe Akosumo Crystal Palace enso transfer and still believe enso aboni away games out on say to dwamedi munsem no e de ajaw Eastern Region FA Division 2 League no Zone 4 me pacho match day 15 games ni bi enso 8 mi abaso echena games ni nyina no e hyase kwa Ibrahim Omne Kai Storms elbow 3 p.m. Samsung Golden Warriors Ombetonsa Eda Fre Kotoku Rush na sa game no eno so etimi abaso Sunday trading amponya atoma Abomosu All United anase we near Diamond FC Omne Vidaku enso be rentam so Jungle Stars from Achiase Omne Basco from Akwetia enso be bonafe no Edwafo Young Chelsea Bright Elite eno no Omonso atonsa Eda Fre Intronan FC no omonso aboso we no eye Division 2 League Zone 4 ewo Eastern Region enani Enremo enso Kumasi Asante Bobo Kurmin Kodin Komo and from another pay assistant coach na pay fan David Okulu nkoma credit so dia janda no pay and esa na no da game etodwa na president cup on etodwa e Kumasi Babanya Sports Stadium no so a na se Kumasi Asante Roko and Asek Mimosa from Ivory Coast at the Ebony na game no ekona wie no na se Asek fu etu famachi Kumasi Asante Roko bona kalimi no ama sama timba kwa maje cup na de ko na no ana assistant coach no ade nkoma ka ade aja waso dani Eremu a na se supporters no edwa papa amso mantu am ho ase se Kumasi Asante Roko eti omo asase so na fe Aseka be chi bona kalimi no a amantumi antere de na ya de omoti ase na no na coach e ka che nso munya abotre na bibia ebe ko fan na bia nso akoyie obisa results na de no ene man hira nkoyie amfama Kumasi Asante Roko de na nso mgusu eto niama bibia betene na bibia nso akoyie ene ma Kumasi Asante Roko bobuku no. I will tell the supporters not to be disappointed. I know even though they have the right to be disappointed, but this is a very good test for us, and we will use this as a stepping stone to lift our game and make sure in the league matches we give them befitting results for them to be happy. We am Commander's assistant coach Edema Kumasi Asante Roko Bobo David Okulu Areja ene anopai. Yet was near Dean Como enso demo me pacho under 20 and Bema no
Black Satellite of Ghana African Games almost jina kono na me pacho ude no do ni chemo no manache se Frederick Kesse me pacho no oye juma enso Edema Accra Lions boku na mum no papa friend Desmond Ofe enso e friend se on be join under 20 team no na for African Games no munko jemu nsi akan from o man Ghana na branch na ba be kasaka kra ne nkomo nyina ene se African Games na e ba so no Odu ani chirim men's football no dia ono a branch friend Frederick Kesse no oni ni team ni nyina no omo ready say African Games no omo be kokoden na afi omo je trophy ni dia ma omo Ghana. Frederick, I play for Accra Lions and then the deputy captain for the Black Satellite. And so far so good. We are very prepared, very motivated to deliver. And then looking at the technical team led by Coach Desmond, honestly they've done a very superb and massive job. Currently, we are very prepared, very motivated because, you know, the game is more psychological than physical. So psychologically, they've made everything possible that we are ever ready for the tournament. And then physically, we are up there too. Yes, NC a branch friend Frederick Kesse in Como and also Odiabano. And then area more to focus on say and no than a bit to just a pa. Ye feno a delali anku, and also abundi say some primary said or no, and I say obey managing director, and I'm a book fan had to football no. No, and I didn't come up with the beja or say Ghana de ban say Banisika some say be a team be a pisca a say Nemamu a ding, and so at the moment yepa, no so no other than a near room, no had to folk in the or when ya and Nema 1 or 2 beer, that's so they be go akwamu ashe atoto Nemana Fibia, and so akoye edemomu or so ne de when kwanya ya faso pesca Adwuma team tie see the heart of folk team no amanda. Been to start times, the right, and over the time we'll talk about a bit more about how we can do to try and maximize, revenue for, start and for the teams as well. It's very important because those countries they make money from the rights, right, the TV rights, and I think the deals already been signed. What little things that they can do to try and make sure that the teams also get enough money because I think how simple games are live, and the other ones how can they also try and increase the numbers and can I help? But again, we've already started conversations and we'll work on it. We command biana so di jana obewie na first esi akoda no chemana se board ne de ye deserve na ye to ase hu edafi bokunu de nenso ono managing director no be shot to akire na fa bia koyi papa edema heart of folk bobokuru. What I say to that is, I think it's been coming for a long time. So whether it happened this year or even the past years or even next year, Corona, we knew it was coming. My focus, so if you focus on the football, the board is about governance. Let the management deal with that. For us in the fans, it's how do we play good football? How do we keep winning games? How do we do the right things on the pitch? So let's focus on that one. We am commander say managing director ma Glorious Accra to football kuno Delali Ankusu diaja ene anopai. President Edema Ghana baseball me pacho friend Ernest Kofi Danso. Papa no so the updates kakra ba Edia for African Games ne ho see baseball team no e ade asese ne de eye injuries a na ewo omo camp ne de old ones no omo timi abom homodin asoso anosa na emom no new ones ne de enya de injury bia no enso no team ne de omo ready for African Games ne Ernest Kofi Danso. There be all the injuries that have been we all discovered so I don't think there's any major challenge. Nobody does, but we've been able to contain them. Yes, NT Ernest Kofi Danso no one fence one more to us so and so din komo kakra by say games na boss no there omo baseball team Edema Ghana no omo well prepared say afi games no omo so betimi abobra papa bi entie enkomo Ernest Kofi Danso editwa to so come on camp on Lagos you know like I said come on Lagos is very prepared I'm on camp and if you camp and first street against village the president is starting from Cape Coast Abedunka they have all the resources people are prepared well enough for this game. Yes, NT Ghana baseball president papa your friend Ernest Kofi Danso in command for African Games one and I made him come down. African Games in TSA report have to join us a heart of game na kase toja and any the kind of Kasombo Accra Sports Stadium Perufo if you are at the Kupiemu Kumasi Banyana Sports Stadium na so reporter toja and I said I want to game back to Jantinya they heart of folk a bit to me Ejinamasi akan e hodo munti o madamani and so Eremo Sugakope e ho an a game o money for quarter no ekobono Nyankopon e adoma a bit to me atojo bia and so akoye e de amomo. African Games officially no and Adwuma-Adwuma no opening ceremony no
enso etumi ahyase ewo University of Ghana Sports Stadium Legon na me pacho ye kan African Games on komono endra anambema na football no etumi ahyase Senegal ehye kan ba kwa South Africa for ntimi ante Uganda surprisingly omochi Nigeria ehye mu 2-1 hono me pacho still African Games on komo emba na football no ene Nyankopon ya Adwuma ahyase Cape Coast Stadium Nigeria ene Morocco ana ebo 8 p.m. echina 9th March 2024 no Ghana ni Ethiopia beto games ni so 8 p.m. ewo the same venue Cape Coast Stadium na no Tanzania ni Uganda and so about 3 p.m. ewo Cape Coast Stadium. Ena ni kwa no nfa no nsa kan chire nfa na fem rafie dia dan ni remu na se Nyankopon ayadom ema se Endra Games outdoor bi na etodwa we Europa League round of 16 say ena result no ekoko wie ye AS Roma etena fie bweka no 9 Brighton prayer amatumi Antimo Adabraka Carabao etena fie omo sheka no mienu ema Bayer Leverkusen enso ehye mienu Sparta Praha etena fie sheka no ba ku Liverpool ebomo ekano enum Darwin Nunes ehye mienu ena fie Mark Alester enso ehye bi Diaz ehye bi ni Soboslai ena ekabo mu ehye kanu enum ama Sparta Praha etie kanu ba ku AC Milan etena fie ehye mienu Slava Praha enso etie kanu omo sheka no 9 ama Slava Praha enso etimu mienu Benfica etena fie omo ehye mienu ma Rangers enso ehye mienu Freiburg etena fie omo boy kanu ba ku West Ham United prayer ama tumi anti kanu Adabraka Marseille ebo kanu 9 ama Villarreal enso etumi anti Conference League games no say and so ekwewie Ayas entumi anchebi Aston Villa enso entumi anchebi mode eche kanum you know ama Club Brugge eche kanum ba ko Olympiacos etena fie she ba ko ama Maccabi Tel Aviv enso ebo kanu 9 Stormgrass etena fie ama tumi anchebi Lima Tropo ebo mo ekanu 9 Zagreb etena fie eche kanum you know ama POK enso entumi anti onani Romana se Royal Union etena fie entumi anchebi ama Fenerbahce ekwacho bona kanum enso ama tumi anti we games out and se toja medibo enkomono ede ejao La Liga Santander me pacho match day 28 ene Jumedi no shase 8 p.m. no FC Barca amne Real Mallorca game echina games ne beto aso Valencia amne Getafe ebebo ka DCF ebeton sa edafre Atletico Madrid no maboafe Granada CF enso Real Sociedad ebebo na Osasuna enso akọ Girona home no amso amakọ akọbo echina Sunday Deportivo Alaves amne Rayo Vallecano beboafe Las Palmas ane Athletic Bilbao game Real Madrid amne Celta de Vigo ebebo na Real Betis enso ne Villarreal enso bonafe Jordan Nyankopon Adwuma Almeria ene Sevilla enso edi arentamsa we no La Liga Spain match day 28 munkomo Odani Remu awo Italy so Italy Serie A games na hodo no bebrena todwanende NS Esha 7:45 p.m. no Napoli etnafi oni Torino Bonyame Adwuma etna Cagliari etnafi ene Salernitana enso ede aboni Sassuolo etnafi oni Frosinone ene Ebo Bologna etnafi ene Inter Milan enso ede aboni Genoa etnafi ene Monza aboni Sunday Lecce etnafi oni Hellas Verona enso ebo AC Milan ebo Empoli Juve ebo Atlanta Fiorentina ebo AS Roma na fe Monday Lazio enso abo Judidis Yempiemu ewo English Premier League 2023-2024 match day 28 sa China games in 8 mi ashase Manchester United omne Everton win early kick off 12:30 na sa game no 8 mi ashase Bournemouth and Sheffield United ebo 3 p.m. Crystal Palace Everton side for Luton Town on my ball Wolves enso any Fulham bebo Arsenal and Brentford ebo 5:30 Sunday Aston Villa and Tottenham Hotspur ebo 1 p.m. Brighton and Hove Albion and Nottingham Forest ebo West Ham United and Burnley enso game Liverpool and Man City me pacho 3:15 Sunday na fe Monday no Chelsea and Newcastle United enso abo 8 p.m. Odani Eremo German Bundesliga no so say na games out no ebesia konya Nyankopon Adwuma ende and said Stuttgart na finish Union Berlin eboni Nyame Adwuma det na Osberg etna fi oni Heidenheim enso ebo Borussia Mönchengladbach betna fi oni FC Cologne ebo Bayern Munich ebo Mainz 05 FA RB Leipzig enso ebo Darmstadt Werder Bremen etna fi oni Dortmund ebo Nyame Adwuma Sunday Bochum etna fi oni Freiburg ebo Frankfurt etna fi and Wolfsburg ebo Bayern Leverkusen Watrafi and Wolfsburg and so Eddie Aboni. Yentua so ehonam na fe dian common from ad yen kopiemo and so ewo French League near din common pacho and OGC Nice and Montpellier Bolorien and Lyon china afe RC Lens and Brest and see china Monday me pacho Nyankopon Adwuma PSG
Omni Stade Rem El Kim Le Have any Toulouse, Met any Clermont for Strasbourg, any Monaco Lille. And so Tun said a fair Rene, Norma Bonafino, Marcel, and Sonny Nant, Eddie Adwuma-Adwuma a match J25 our French League anyone common and a Diamano. Liverpool Sierra reported for more Bandano Prince Brantia for Ibrahim Kunate and Rakuku Prayer and reporter to and coach the Atuja Brantan one shot actually on to Musia Kai and from Liverpool Kune for Brantia. You find a Joe Gomez and so you need more than so soon and no sooner and ya Brantano Epra. Me pacho yenko piemo enso ewo enanim say March 28 2024 odwani chiremu enso ewo baby friend Riyadh ewo Saudi Arabia. Me pacho Kingdom Arena no dear heavyweight bout bako enso top form ene enyimre ehonum we no bout bus between Anthony Joshua on Francis Ngannou and Amedimun Komano enso diamao. West Ham United also your friend David Moyes Eden Command credit Jose Brother as a Yaman Saddam Kwenye Kra Amfa Mano tactics in Adio du Remuna and so Amfa or so what did Kugu Kanabako de and so Gideon Pansa more home game now or met me Edin Kudim or Freiburg Fosso and qualify at their common. Oko Piemo out Bournemouth Camper reporter and say Omo technical director Papa friend Richard Hacks reporter and says a season in and so eba eweye ewo ne ya boima ya de ne dwumadi no ono so eja honom Bournemouth akache na reporter ban say do ani kiremu Liverpool a omashase edin komo so penny friend Richard Hacks no and so betimi age penny ababe technical director dwuma no and so Jama Liverpool FC na Eden Sabno asinda na penafi yakọ na unimbra same Brasame. Some force. Some Oba ya amudo Martini ba me share neda. And then ma me dampam. And then ma me dampam ya hwe na fe yakọ prepare kama ede amano na bibia. So what dey na bua. Akoyi ede amamo nti me ba na honorable isu di aba. Honorable bo ama say Yakopon Adwuma na say 29th and 29th 31st. Yes, Omo Elanchi BNI Development Association. Ewo oye BNI enti honorable Boama on the Ababuha and wo nti no say asedakasi Brian confirma chairman Nana Yaw Brako chairman Abuaje Mafo Madam Akosia Nuama and afa Mr. Amwakon Brako omni na na sekese enko enfo no moda no a omo hwe na fe ekoi agina na abibia akoye de mom ti Nyankopon da 29th 31st ibekobi ne ne akobo na bia so akoye e de mom ne mpinfo no bebere list no doso nya de amenya akonya no de aye ama no aye ntimrepa me ba ma ba ye de ama honorable na bia akoye de ama na ebi ti se honorable Kofi Ahenkra Mafo eye MP wa chiase e na eye ambassador Sechiwa Ahenkra enso eye ambassador to Malaysia omni na eke ka ho bia omo e hwa bona fe bia so akoye ede amamu ene mpinifo pi ede ka ho a omo hwe na fe bia nso akoyi ede amamu enti ye kọ na nyame yadoma ewie beba na se wo beba ana wana beba se ne comment o I think the game ne time ene bo na ya china ene bo na ho bo hey all Africa game no ene na ene game no se time no eno ya mfa commentary nti na wo kana me you know mva commentary see na ya den match up bo ze games all Africa games mo fa what time table no any escape me no mo na gu adwini no doso adebo Matthew adwini no mo bebe anya me fault wa unim se no mo no doso abi se ko Nyankopon Adwuma wi be san so aba na fedi akem na e de aba kwabena ajenim Raymond Asitete Bernard Maulibutu otenika afi Daniel Denchi enso eba boy enano pemidi di Kofi Ajiri AJ yeni na ye corner fi brasa me same force yakoboa no na no mame yakwa na chi kama na nyame Adwuma de tena de ye taso akwa kwasie no na fi bibia akwa kama e de amano ye de masi obobo fo amanfo eto aso e de amamo
Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Faster than confirm the sports team Kofi Ejiri Ben Mauli anyone more a babe boy Daniel that Munina say you can't was the one she been so you can't was him deep and fiber when you are when him real young I mean you want to see monsieur when you can't see the anya when you tell me you say mo tinya potre so pray when you say amwa say nyame ba tabiebe so pray when you say amwa say nyame ba tabiebe Here to us the amount omde call into the world of sports update wo ho nyina no omde amayen ye to aso match ni dwumadi ni din of frame oboba ofori amanfo sima aduanan na abo apa no pa no nso ho that chinti beba wa kwen musisi ya name let me do this one na fe yanto aso this one says a glorious happy birthday going out to Christiana Kumsen Obenewa. Christiana Kumsen Obenewa of Achim Bosomi Rural Bank, Achim Manso branch. Christiana Kumsen Obenewa rather. So Christiana Kumsen Obenewa of Achim Bosomi Rural Bank, Achim Manso branch. It's your birthday, a glorious happy birthday going out to you. Live to be 93 or 3 and beyond.
Honorable Bismarck Ejikum or si bisa. I pray I'm watching me. You say be aboko there. Afe David Tete also wore Akwetia and Auti and I pray a church Akwetia for Buedia and it's Bronwe war one potemo hoina the church I want to pay. Hey, you can't watch it. The one shaving swan, you can't watch it. Deep vampire bomb. When you're my one name, young, I mean, you want to see you. When you can't see the anya, when you're jamming your semo, in your motor, so fresh when you're say, I no pay my young for that chinty and only your brack went to a foot in addition a womb. Ya two ding say how to talk to yourself. How to talk to yourself. A queen of Befaswa only wo a becassa. A whom here pa. A drew baby or someone on Hokasa. I was someone who didn't come or that chinty. I was so to meet you wow hot tenacity. Na one wo ho kasa bisa wo hu nsem bebre. You know what say oya sa de no a eboa wo ma say ayonko fa wo ne awurade kura nam na enye papa while sa wo ne wo ho kasa no reflect ubisa ho questions bebre say na abrabo ami boyi say ko ba say ne nyankopon to nsa frame a heaven ye ka ho asem no me bra isu ne ban a me da na die no e de me be koho ana sem fa me koho when you are talking to yourself in your quiet moment baby a e ho no bibia nye twere kra bibia en still the attention into when we focus ni nyina no will be on nkoma a wudidi a kire wo. I don't know say we are there but say wonya suaye eduru brebia wo se wutimi kire wo ho tena ase na one wo ho di nkomo ubisa wo ho nsem bebre awo se wutimi kasa kire wo ho. So talk to yourself. Oda chinti o awo se ubisa wo ho questions bebre bisa wo ho se de me kasa eye saa de nyame pɛ no. Oye Muslim, oye o Kristoni, o jidie bia wo som no. I know say jidie bia ye nyina ye wo bia no. Ne kakra ka ne kokowie onyankopon aboboa no. Eni nti ya ye mbisa ye ho se de me kasa yi saa ne nyankopon pɛ no ana. Ensem we pie fima no ba ye wo obi wo no mo asebe. Akohwie nkomo nko an wodi. Ensem we pie fi nanum na no na emaba wa mienu o. Omu nyina ya awarefo na omu agudi a womu die no eye sebe ensemhunu keka na ema awarefo ma o abo heya na ensem epie firi wo ma no ba omu di nkobo na ye frɛ no sa agoro ne ye frɛ no oyɛ goro asi yedi ho atem so yedi nkomo na wo hwɛ nsɛm we pie firi o manum ba me bi say enti nkrofo yire no mo ayi wo mo deda nkrofo emema no mo ati emma besia wo me say na awere ho sɛm ne sɛ na omo san ɛwɔ akoda ketewa bi ka ho maame ba ko ba di nachi no wo ye goro pa nya kyenketewa. What impact na wo de ma wo ma no? So talk to yourself, ask yourself so many questions. Said ya me ka say eye saa no onyankopon pese me ka no. Press before nyomo no.
na ubisebisa ho sa questions no ono ho kasa, you talk to yourself in so many ways. You see say ebeboa wo ama wan kasa no what position your life in a path of prosperity. Wan kasa will be to me enya so emphasis. So this morning nearby that inti you see how to talk to yourself. A kwan yan befa so a wono ho ebekasa. How to talk to yourself. A kwan yan befa so a wono ho bekasa. Upese wo hu e kwan yan befa so a wono wo ho bekasa. Mame emfa wonko David Nyom eti oha ene nan menkan but me dey ma that is your password. I was a one kasan woko kenkan enu ti na me kan ni twi no David Nyom eti oha enyimu enan no ho no mo ebema wo kwan ama watimi ehunu kwan abefa so a one wo ho ebekasa one wo ho nkasa na bisa wo ho ensem bebre no a say ebi wo kra na e business bi na wo ye you want to invest in a certain business I was say wo che wo ho tena ase na bisa ho say we no ebeboa me emboa me ama me fa plan foforo because failure ni bi wo ho no mo a see failure bi a ebe bia no e show signs. You will definitely see ni omo friend say red flags ubehu but obu ho no mo a red flags no ohun krampo na wa yigi no can't tell say maza said the idea no asha ase no say one pe ho asem anka sisi ya especially omo kokko ware emema bi ma bi a omu kura suban bi no also me ware no obesesa obe ware na fe ade ne be dobo ho na obehunu say nnoko bi ye gen enti yesrewo serewo ho tena ase ene ho ni nkomo so opese ho kwan abefa so abeche ho atena ase na no ho adi nkomo a obekenkan David Nyom oha ene nan David Nyom no eti oha ena enyimu nan no okenkan ye bema wo kwan abefa so a ono ho ebekasa ene ho ni nkomo woni unyankopon ni nkomo na fei entumi emwa wo eno no will serve as a guiding principle at the amount ama decisions bi a we take no ebeye one of the best decision ebeboa wo ama wabrabo etumi akonanim ewrade nkan yen ho na onti na nimu nkyerɛn yɛda akye enti woda akye nti de wobɔ nkrata mbɔ so ne yɛde to aso nisu di anya ya unya chemu ni asemu tinya motre sufre bunyame se amwa se yenya biba ebiebe ye sufre bunyame se amwa se yenya biba ebiebe ye Ghana adishie Adwuma On Ahenkan FM. So we will do a part 2 of your interview at the former NP. Share say and run. Let's not join in and fear the part 2 of it to the amount.
Pacho my emrefi ha no mana fe yemfa de bon krata mo boso no emfa ema wo kwaku de di kan tena se kwaku apomboko de Pacho apomboko nso e nyame adom nso me ho ye obaku apomboko nyame adom akai obaku amponsa kwaku se woni obaku amponsa obaku amponsa no wo ayi obo ba efemi obaku amponsa minim bi by the minim ni different na wo ene esan wo nana adwampofo anso o nana adwampofo awdoi ni ofi mu no no wo ho ene ne wo obaku amponsa ono de otiase on de otiase akiri kroko onia ayi hwan FM yeah but see ade and I think so sounds so call is it Prime also 89.1 station I've forgotten the name Yonko Pa yes okay Yonko Pa is you Jaya Garden of Fiana minimura are u Jaya that you have a garden yes obey merentino ntu be koy garden of fi eba oya baba wa ne hu sisi ne hu so sa was baby o me de mani bubu abe na said you almost over 10 years asemu. Oh, I'm not sure. Cause Tama we Tama was your bobani kako 10 years. Oh, cause I Jenny na me kind. Oh, okay. Anyways, enti ne din ne pie fi manu mu agya me de ma atuntum remu Queen Mother Princess. Okay. Me enko de bon kata no na yenyi no firi ho ye wie na ebri wo mu aya ba behwe sa ensem no a abakrumu no a community enso na anopa no wotwe abo yema atiefo ni na chemama kwa babiemba ahenkan 93.3 FM so demokrata na poso abedwa so enianimu na yedenam na yeti akwa Kuma studio na ebe kenkan demokrata yi edi amawo eyeme kwaku anin kusi buadumene afiampofo a ene de na poso no enam dem di shall say the Chronicle the Bokrata. The Chronicle the Bokrata the NDC atopemienu mfoni aba. Urua John Dramani Mahama Frankatuni Emma NDC amanyoku no. Ena Chronicle asanso de Mami Jane Poku Mensa mfoni aba. Na no mo che say Urua John Dramani Mahama ene obemfu Jane woma sa tiahwe odom biem. Odo no enye odo love odo ye enim ya. We ye nkaboma womo san de be ye adwuma akopretumi na se Mami Jane Mensa eno ma san yi ni se running mate ama John Dramani Mahama 2024. The Chronicle the Bokrata ya san ba mane se Owura Lankojo Chamaten ose se Ghana for to abama no titru ni emfimfim mantemfo mo to abama na oba obesesa emfimfim mantem kra obesesa hono mo enti nneoma tantan bi ni nneoma bia o senka ye sensa kreba obesesa bibia teze obesesa wo mabrabo ewo mfimfim mantem nti ya wo mtoma no enho asem ni humfoni ewa anu mu sei the Chronicle dem di wie wom eye wo mo chesem na hye bedefie wo mo abopusa kakra enam Owura John Kuma ni wuo no abomu pusa pa the Chronicle ene de sansem we eba no pay Daily Guide the Bokrata no enamede to so dia ma na Nigeria fo amanyoko APC fo chairman yeso ababa pie mu ewo Ghana hanom akokosra eye NPP amanyoko no chairman ti ye ho asem eda hanom krata yi edi mu nchemu aba eni disi amanyoko no so akasi sudua se de oye Franka Kurani abedi akire dia ma wo mu eye maame professor Nana Opoku Ajeman enu ntie ho asem eda hanom se kratai atwa maame mfoni afia ho enche hanom anso John Kuma wuo ena chese yatwa ho mfoni ato hanom papa kama ya chese eni pipi amanyoko no etwa adwo na maame mbrase hanom atofo asen so ni nkofo mienu bi nso yase mebo so me da tosom yansa wo mu kogina atemu ano open mu enchiremu a page 6 eda hotafa na ya tro ne tia de ato anom se na mo ana na apia mensa na mo wan wan kwan of us o ma Ghana for gini di no the celebrities wo mo ma gigigigidin wo Ghana ha omu twasene omu tonyom omu kansam Ghana for nim wo no ode wo mo
etwifa mu oh ene se we de oni celebrate we nam dia ne oh ampa credible sa na odi bu Ghana for fa so ho asem ene ya tro de ato hanu a krata ede aba daily guide anape dem de to aso ye de bokrata dispatch say abato komisa ye na dwen se nka aba eba batumunga mu onfa woni de obi ka wom na etoto mo nuama wom adwuma no de omo hwe bebo ama Ghana bato akoso jojo akoso brebro na somdwe abam antuko bia nkosi na bibia bedam fan no abato komisa ye wom adwen se Ghana card pe ene ade a ye begina so ede aye ana ye begina so de atwere din e wa abato ebe mu eno pe ne ade a wom ye omadwen so begina so de aye sa registration no na no na dispatch ebo amane se afidie se gina na ana ensusunya abato komisan efa ye se wom begina Ghana card so pe ede aye registration no se sansusuya no woma jem ti wom de ma me je no pokumensa mfoni aba ewa anu si ya the daily dispatch de bokrata no ebo sa amane yi owura donkuma ka soafo abede kira na ohwe Ghana yisikasem so kane na ohwe Ghana yisikasem so a ofiri mu endo ya no ena wo chese mampani na nadoda nkwakufuado ene na bede che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumianso akasa afa ni wuo no ho na ehunsem ewa anu sei de midi wioke na genopoku adman na sem na ranimate ena krati san boso eye the daily dispatch anopay daily graphic the bokrata no ena mede to aso truth and accuracy every day na electoral commission wonu mabato honsenka yen hyehyɛ ye bia komo ya de abamu ye kasa de ase yi bia frimu a ye ko ye dada ani mu anti guarantor system no se obi betumi aye ntem ginani ama ma bibia ye kama ti guarantor system no aba afen so no inka ya ye de yensa bomu abra ya to abawie no nso mo de aba se na anu ada assembly member for ne unity for no need committee for the ekoto ye yamfa indelible ink anto wo mo so masan de ababio nti 2024 aba ne ye kwa akoto general elections no utu ya na do nsabom kama na kire sampa wato aba ntimi emfa kire nkoto wo baabi foforo nkonko ye uruka sem wo baabi a ti yese aba it is back na Africa hanom se owura kwadwo ya yanka ena ono so kire se Africa ye hia museums bebre pa na timi aboa mansrahwe bia ene nsrahwe nsem akonanimo owura John Kuma ya wanya mfia duanan enum a wafiri apetre wu jajajaja ono so mfoni eda hanom se ya krata to light ede atoso na ene dis amanoko no nso eni pa mapa ono so mbeye franka kura ni abedi akiri nso ho asem eda die so daily analyst me shase afri ayinsemu na ayinsemu no yana na ocho se Ghana num se wo wiem sha wodo bebre emu baako ewo atifido mantemu wo man yinkro tamale na edi ada so eye tamale airport na no na empenfo ya adwen senka won person sesa edi ni free tamale airport na ka wom de to owurade fa no Yakubu Tali wanya no ba bi kɔ dadaada na oye amanyoni ewo man konkron Ghana mu ena na osanso ye nananom atrankonya na panyini ewo tolong na owurayi ofrim afiapem ankradio watwinsia 1986 ena Yakubu Tali eto nananom ewo nsedo na no na mpenfo ya adwen se bra obebo ye modem obebo ye ne ye bi nyaho bi obebegya ye ne de ka kan woni nti kompesom de tamaliwem hyen bi aye no edin no anane din toso eno na ya na se kai wallahi nyaade mapene nyaade obepene kuranti ya na kire se ye rename no de ato Yakubu Tali ndi de on de onfo asade no so nti na nya brigidigidi a ono so ebo etugu baabi daily analyst de bokrata na de sasen woni ni mfoni bai me to so a owura Jonkuma wato nanan mo nsedo Ghana so afa be de kira na ohwe sikasem so sanso emra hyebedwani ewo edwoso abeto ampeso aso ni wei ena mampani na nado edi no adanse se nyamie nim ni kroni Jonkuma oh
yezo hu said you describe no kra dwonkuma nanado edi no dance ye wa bra na oni o jam onu nsu e jam ene wo ni wo no ho ho asem wa no mu sei abato komisan timetable Emma afi abato no yesi afi wo mo edi ababontin daily analyst anopay The Ghanaian Times the Obokrata no na mede to asodiama NDC amanyoko no so apa Professor Jena no poku ajeman se wombra no mbeye running mate Mfama John Dramani Mahama guta fonso ede adesrede ato na nado danko akufo ado anim abanya watosuwe anim se sa COVID-19 level bi no munyi mfiri ho sanso ena ukopie mu nso ewo ye port ahodro mu a uyi bibi afra brochira ba ye se special import levies bi su gugugugu ho gugu nioma no so no so boa ekum edwa ewe krom ankofo edwa egu kofo business ahodro egu osa sa eto na dedada nioma yakra free amanone abaso nti omo sre gutafo na esese wo nhwe no munyi fo se COVID-19 na ya huri atre tade nti omo guso ji hosika NPP ni APC wo mso aka bom se nye APC wo krom ha wo APC wo Nigeria maimo omo aka omo ho bom se anyonkofa no wo mba yiri mu pa pampe magana ne Nigeria anyonkofa akọ nanim na mpuntu nso akoso Dr. Deputy Finance Minister ya wawu ono nso ni mfoni eda hanum se Mr. Kuma ono nso mfoni eda hanum akrata ibo amane se wafirim we aye the Ghanaian Times the Obokrata na poso ni da so sinkunya so ewa Ahenkan 93.3 FM yete Akua Kuma studio ene ebo so a na dem de to so aye daily post the Obokrata no ena womu kasafa obenfo na Jane opoku ajeman running mate Emma John Dramani Mahama ene se ekuo bi a NDC kuo bi a wo US abrochirimamu Canada abrochirimamu ne amaya wodro so ena makabom na moma obenfo na Jane opoku ajeman trinkwa se wasan nya akonya kese we biem ho asem ene mfoni wanum sei na ni mfoni omde abasuro tum se shoot no to no bo pa ye shoot no na edam yopo na opoku ajeman kro ya obenfo na asem no ena no akasa so akasa se you know my yini so me running metima John Dramani Mahama no waye kado pa na adwuma so be no waye ni ye ena ho aso so ni John Dramani Mahama ebe kan bomu biem aye adwuma na omode asom oman kronkron Ghana eno ni asema obenfo na Jane opoku ajeman ankasa aka ewo daily post the Obokrata nim enanopa yi NDC mpenufo baako owura agboja enso kire se obenfo na Jane opoku ajeman ya woma paw ne biem no nyamianim ni kronie eye correct papa chese anamu mutu ye no edam yopo or the right choice eno mayi ne nti owura no so edi ho adanse wa no musi daily post anopai Ebusia medida informer the Obokrata no ena etwa so the informer so ede aba na nado danko akufo do say ye democracy ayekura mu no kabi mami nkabu ya se ye bu no fefefe no mano endidi yetrim bebre so ye de yawie bonsi afi ya samane tini ma edani ndidi yetrim le mom ye komu den say ye bedia kwa akosi ase sa democracy kabi mami kabi no ye de be ye adwuma akwa akosi ase ti ma ye mfa ne so ye trotro be bi nyame na ye adom bi na abo adom so na entokwa bi ansi ade yeguso ekura democracy mo John Kuma nso wuo no eda hadom se soro hadom Obokrata ne de omunyina de aba esi edu nketia nso ne yese wono nso ato ahye erikopoku so eno ho asam eda ha running mate choice ahodro ya ebobo bae ese kofo di baabu pa nti esi edu nketia chairman general chairman so ono na eda hanom ya esi ode erikopoku top upese utie mu ya no akwa kopeda informer the Obokrata page 3 eda hotafa na yase anti
anti-gay bill no nso ɛho asɛm petu na da yɛ sɛ NDC MP for nse baabi ɔmo de ɔmo nsɛm wurawura no ano ɔden gay ho nkɔmɔ no baabi ɔmo de wurawura mo kyerɛ sɛ gay no trumu no nti kora na sɛbi o sɛ kyerɛ mensa bonsu yɛyi ne firi hɔ ti ɛho asɛm so yɛatwerɛ ne tafa ɛde ato page 2 deɛ de story the bokrata na poso na pono so no pay ɛyɛ the daily satellite na ɛno na mo kyerɛ sɛ sɛ meken John Kuma wuo no mampani abede che Dr. Baumia so akasa na ne semo kan no krata di bi aba ɛna ɔkyerɛ sɛ NPP amonyo kolum ne ya kan nipa si ye bibia party ni ye bibia ɔde ne hyɛm yi na kuma mu tse nipa ade oyɛ de watunu wasi opa sɛ ɔbɛya emu baako ɛyɛ John Kuma na ɔboa party ne Ghana papa ɛno ne asema Dr. Alhaji Mahmoud Baumia kafa John Kuma ɛho wa abra ɔto anananom ɛwɔ nsedo ɛnura ya ɛho asɛm ɛwɔ anum si matiasi owuo mu de minko owuo ne part 2 owuo part 2 ɛyɛ Semtronia no di ne dwuma ɛwɔ Canada Japan station Oman FM kwabena kwachi ono so sa Semtroni oyɛ dwuma ofiri mframa ma nche bia de wɔmte anso no so ato nananom wonse do nche bia bosome mpomai na abusua ne abusua nka etena se no wɔma hyehyɛ sɛ match bosome ne de to so nkro na kwabena kwachi wɔm bɛyɛ na yie the daily satellite the bokrata na airbo sa amanie yi ho asɛm ɛwɔ anu mu sei na yie nya match ɛnyɛ 9 ɛnyɛ match mu dabi ɛyɛ ne na wɔtweda okay na ne ɔkyena okay ɔkyena no mudi na ɔtweda no wɔ man FM anim hɔ na we yɛ mass a ɔmo bɛyɛ okay ɛde aka ho okay yin so mo di 1 week no crowd da dia fi ya mpepere yɛ ho nya yie o se ebi wonum so adom bɛyɛ yie no ma yɛ na ɔtwa ka ho dabi mi hu bi da ebi mu yɛ ne sa mi hu bi da ba sika wo fi ya mpepere yɛ ho nya yie ya to yabo yes o to bototo ne yoma o pese o si dan kra no wasi awie saze ba sika fo mu yɛ mo yie ntamo ana meka se sika wo fi ya mpepere yɛ ho so o pese o yɛ ne ntamo no ana o pese o yɛ ne ntem but yɛ mpepere yɛ ho no pressure and this be bia obusina ne mu no mu di na wotweda okay o mu wie a na o ma hye ebre ya o mu de be na yie ana na wotweda na che se ayi we no nkwan wo ho saze dia medi wie ye boy se we zoom line for sahemfo waste workers well one more sa ban say one more how makoma so ade bi on me sa ban hwe na ofi wo mo eno ne asema wo mo kan wanu se utum se bia no asobrem pa ye nya asem ketwa wo the daily satellite the bokrata animal pay ye de si International Women's Day ne na emeye nim days dodo o mo nko mo pe ye wo de bempo day bi na Mother's Day ye wo Mother's Day o ma san International Women's Day asan ka ho ma yi nketwa na ewo mu no o mo pese o mo san nya Girls Day nyina kra san ka ho o mo gede yen ma no o mo gede yen ano pay ye mo akuti akakra epem wo mo beba ma no o mo gede yen se enyo mo ana hihye o mo ka ho bi ne hihye re enyo mo ana hihye mo fi enhye ha mo fi enhye ha ene kosi sei eno for dance kura koma wo mo ena mi kan o mo san wa wo nufu oda nyina ai se me ma ye mo bododo me ma ye hu ana ye hu nye hu ntia Eradi uri ya mobo. Anyways, eti ya mama na ene ye omo international na de as me you marry be free marry nyina ade obi say dai God please bring back John Kuma and take bra
Dino the show no dey to me mo. We asem. Se nina eche jawa. Ya nipa no. Ya oni eden. Se nipa no ofiri mu no. Ai ni nti ahye nti an se keka nsem nkonya mane. Wo sa asem ahye nti me keka nsem akonya mane. Die wawu yi. Obusuani no. Na yire kura sa abire kura wo dwen kwan obefa so obewi ni primaries. Some go buy election. Yire na menya sure so ne obeji o. Hwe. Osofo. Apostle. Apostle. Menya sure so obeji. I don't know nyesho so obeji. Obi e police pani wa resign abedi MP o te was Mami Hayford so no police pani ba. Any different o. Nti no we no gongon. We menya sure so obeji. Mami Hayford o ma sen. Nkwada nsia. Hayford. Da bi we no. Nkwada nsia so kopiska ba fie. Ede wu se asore no. Asore wo. Asore wo nya asore ya na amosore ya mose nko mema nkrofo enko asore tenten sa. No man nko asore tenten sa esika be dan ba. We na nya wo kon tenten na onye sika o. Da bi so kon tenten ya kire tena se tenten sa no a. Ye kan nsem no a wani be ba ho so be du fie 1000 kura na wan fa nko fie. Enti e was what sim. Ono so oye educated ayi. Anti sim se wo ware oba obetimi adi wade da chia 70. Say do ware oba obetimi adi wade nti wudi wani famu a MPC a wo important mu hai so mu nyina ayere no ye capable. Yes. Okay, me bi no yere me no yere. I had ye say we capable. More than. Oh, ye capable betimi ati esi mu. Ko be so go mo so. Ai. Keveten ek honorable farmer omo. Oba honorable farmer omo. Na se do ya de ofom no. Na hole kakra. Honorable farmer omo. Hey, kwa Ejisi a honorable farmer form. O ware oba da chi wudi ho betimi ahwachire. A okonso be wini ne simple. No dey ahye wo na. We okọ be wini ne simple. Obe wini ne simple. Cause when wini e be gu wo na nim ase. So ati ase. Nti o mumeye fa pata ne yire no. Yes. Mumeye fa ma ne yire no ne fa pata ne yire na. Ba nya se no nti na yire bia no mo to ma no. Nti ne se so. We apostle di obetimi ahwachire. Sa. Apostle betimi. Nkwala nsia ho. Me dia no na hia me o. Omanyi. Nkwala nsia no. Oh, we are sure. Next year come on as a bit come responsibilities are bia kakra bi. Debi. Kwala nsia ho hwe o nyina mo wi university o. Yes, we ma adopting ko for me so ma o. As I can 6. Yes. Every 45 years and 6. Hey. Hey, alright. I say get to show me na so come 45 years. 6 children. Boy. Na nka okopa o. Enye ize o. Me dey nkwala ni mi hu bebere sai bani su bire mi o. 6. Hey. Na just say we 45 nka possibility senka ebi ba beka ho so dozo. Ke bi on to 50 de na nka bia at least 2 and 1 bia beka. Ka chire. Enti ewrade nka emma ne nyina ho. Na ene ma no aye ware wo mo no. Omudi ade ma ne yeye. Ze edane aya mumpushi mema no so mo mra ibedwam ai. Menim di ntia de bia ma ne pese ebedi wo mukru no mu ade. Ade ntia. Titu e fa no politics na na. Ai. Tina make se mame no se mame okay mame no anya ho na betumi aye. Wanya uze beko ba bi foforo. And I say okay, okọ by election ba kom ko ye. Asen not de no. Se no ni owini e na onye ne busuani. And I think say na omuhunu ni say na busuafo na bedia. Aso ono ne wof. Ne wof o say ne bibia sa ba bedie. And ono so bae. Nti ebia na omu susu say ase awo abusuani mu a chenti this time the enyim free ho. And a more you free ho no more am dey come over for ba we Lillian obetumi the Apostle Lillian. Ai. Honorable Apostle Lillian. Chat as here. Obetumi dey the same for cry. Oh, oko. You say you be abeka bia nko bia. Oko. Anyway na yen. Then how can I say the way forward na so mo hwe. The way forward na so hwe. Na say by now ka o ma sha ase o mo pere ho.
obi te dem o dwen ho kra say ana me nkwa na me ntwen me nkwa na me ntwen so we say you be there minim say den omo ne yire ne bekasa omo ne yire ne bekasa bisa ne say obetumi agina mu amane kunu ana den omo ne bekasa na ne ma na bia nya mu ntumi mfama no obi wo 45 years ne ma 6 also say bia nyin first born now 45 years we have the first born betumi the first born betumi obe over 25 years sa we na want them we show papa we want them in the first born betumi anya be 25 years me so want them me take 6 no me yam share me pa na 6 no ni na oni oba ba ko 6 no oni apostle ni na oni apostle na da 6 yo mama just be view and then school fees ibre mu ni za na papa no yo the fool oyo the fool na mu ni say ni $50,000 yirae ewo ayi ni fie no ewo St John's ho ba bi no Accra ni $50,000 yirae on the one pie ayi maame ne dia ni bre ni mu ano ena ono so dia ne yirae ena ono so dia ne yirae ena say ni maame kuma no ntum $50,000 nipa kro no afa kodi kwa afa kodi ene nipa no watini wo obebo ose $50,000 yirae yati na say ebi san so na bo yati so $50,000 hwan yira so bibi anyirae so fa bro be ene say yati bibi anyirae yati because enko be kan ya anka be te sisi ya na pa de pepe nti no so ne hwe anyirae $50,000 now the call Ghana is came where saying no se ne hwe anyirae ene say yo alaji gurusa o se me yare me nyare o si sika ira me sika nyirae o ha ne saying o sika ira enti erade nka no ho na ja wo ni dia ya o sa me sika na over 6 billion no sa 50,000 yeah over 6 billion yeah over 6 billion 634,000 Ghana cedis and our coins could go actually this year the party and we no ono so ne dia yirae yeah kan o say ne hwe yirae oh ba ni wo no tie kwan ofa so wu ya wo kakra wo ma ya a doctor for na sha say kasa o yeah ni pie no o just na o na kwan obi afa so wu ya o ana baby dia nya ya o hwe ayi nurse ni gay ya no so accident era me ka say kwan obi afa so wu bi ya ba obo ebi dia diamond pass on say bi on ma pa no wawu na kan na adeko na to no wawu ba we dia wo Philippines na wo kom na ansana na so wo feel accident say accident dia bangran wawu so accident dia gbogbra na ekwaje gbogbra na wangu eno so say obu timi hihye ne ho afa na wa wawu na me ka say ekwan obi afa so wu bia ya kwan obi afa so wu bia ba mra omtumi nyiche oni omo da ha oba frɛ na je say eno ano eno say ezi wusi ni pie say kwan be no fa so wu o say na o Germany ti say de ne home find one na no yes enti 6 match and o so beba bi ne home find but still obeba enti o fly no buy o buy beba duru ye no na mo expect say bia ade ne koso no obeba ho no mo nti se bota yinti a oba ekra wantumi ankwase ade nti na quick no man return wantumi ankwase ten no mo yo madwen se ndura won be san de na ko because na no ai de na nte kwa ho ai de ama no so eno kwa no mo ntumi amfa na nto no ma kam om pay ambulance said be a doctor betumi agina na so before that cramp ade be chen ndura no according to ne medical doctor ne die e ma ade chin said be obehwe in case of emergency medical doctor we nyame so ono so na ni bekum o da bi na ni nkum o na ni nkum obi wudi ya wani nkum da bi wani nkum inda say ayi owuo krade ankwa ntumi nyine bi ya mo ana me ka say ono a doctor beda ne ncha ma ade achi doctor mi wa da ma ade achi azu ko ba bi a chip compound ko mu ni bi eti esa everade nka no ho
I didn't kind of honor. Maybe dear and Crophobia, who am I? Omu and I gentlemen, intimities will be a wee. Debbie. But this will be a way, and I mean, will be didn't come on. I say, hey, and I, yes, a year was a wine. And so, yeah, you deputy finance minister. Also, we phone you. Mom, call. We phone you. Ambulance, you could not doctor Jim. Still. Well, okay. Eti mame na masena yenchia ewiase man nyina Ghana man nyina kwaku nso wo mba de bi abechia wo mo a uncountable into me. Nti obi o wenya chance wo tie bia no mechia no dos yenchia eye efia ampofo aso tie yen a and pe yechia efia ampofo aso tie yen a na yachia efia ampofo e de yenchia akuya momi ana friend is saying akuya momi yenchia akuya momi se woni mo no oya akuya momi a maami abondin ha ba mati akuya momi ba oh abenase ni so abenase ana maami bi nso asene efe no akuya ampofo a akuya ampofo oh okay dan oba akra so be hwe afia osini nemu ana amene ho sere eno mi hia no Abrati as machine because me damn wedi chena or the casa be stop me go o mama nko ana nko kwa chan mamwati afiam de mi na mi tieni pa ana enti mi hu mama no me se samanim ko ne be yankam se samanim mi hia no mu se mama na gina hwemdin o mo wadim ko di wachi ni wachi be di wadim anka me ye mana yi mama ne hwemdin mi ko na mi am tumu se mama na hweme na mi yimani na so like no ni obi na nam sanko no nko anko be frɛ me oh okay na we entrance na ye chairman yire enso birthday a chairman madam Helena Mrs. Yebo a odi ankan enra ani o oh ena wo ni nti ni ye there's a pressure ta kuro we wa we ya wo na wo yire dam paso kura wudi na wo da wo nkai o je dan 6 match ya soja ni mi so twa hwe ono so ade chin wo 6 match ya kan ho asem mo mo ye nka no ojina no twa hwe ade chin wo eno ano no ya sie no na no kra de ni wo ma de ntina de bia obi twa hwe ade ntia ebia de asie de ma obi twa hwe no ade na next time ye ya yem prevent sade no se ye wia na no odin se nsu ewiem na enyu ana se no mo che dodo sa o mo che dodo din so mo wie ntampo David tuo se o mo che dodo ana mo start ntem nso o mo che dodo mpanimfo na wo se e ba na amantem o ma amantem na na adokra wa amantem minim se na onko person ko commission cathedral na nsa no aba so so yin o che dodo wa amantem okay nti mo ko no mami fa we nya mo kwan Nyankopon ya adom a ene na honorable Alexander Kwesi Akwa the game changer vetin edru ne so okay nti ene minister designate for health deputy minister ene na ono so vetin edru ne so a obekwa kopi mpanimfo ani ma mama toto na no nti eyara mo de mpaebo ata echi na ayefefefe na niunyam abade ama achimansa block no minim se sa abri wo mo a ekwa kugya no no eboaboa wo ho a enkran akwantu beba so ewrade mfo mu nyina nko ensan fo mu bedura sumpie mu na abosome nkono aka yi a ono abo eba mu yesre no na odan government hospital no yenya ne tie se 2 years to come omo bedi se 100 years o sesen beduru ho nanka ya facelift no na IFFF se ne be ya ofre ne sen and you nyam no betumi akwa amaye ne de aka celebration no ho centenary no ho na IFFF enti afia momom mpa mfa mampanimfo na enane anuonyam emfa ema ye nyina meda kwase no pay amen afia mante wa amen no mante wa amen no Afrakuma Community Hospital anopa yi se wo mo nkran nti
te se wo mo ewo eye amasama importem ho nyina no mu nyina mo de mani ba kire mpoku ase amasama na ACP fuse ene saa yi ho no mu nyina mo fuma ni nkire mu ewo eye Afrakuma Community Hospital ewo Amasaman Stadium Road hono mo na obehunu wo mo mepacho A line Importem ho no obehunu Afrakuma Community Hospital ewo ho Afrakuma Community Hospital wo facilities ni nyina OPD lab test theater eno echi nso labor ward no children's ward no omo ni nyina bi ewo ho no mo 24/7 doctors gina wo so ehwe ama ho ato nurses fo no nso saa omo ewe nipa ho abotre pa etwo de ye ba etwo ho komodi a omo eya de pa 0597005963 0597005963 eye number abefre na yetumi ajo so yegusu edi apomuden ho komodi am yemfa Yesumo Herbal Center wo mu kumi herbal tea ni bi emfa mawo na fatunsu hiem simedu kopim du enum entem mane nyo se ne obetumi anom emfa sichiri anase milk nka ho no mene saa na ho ntumi ento kama mfa mayen ipacha okumi herbal tea no enam say ye papa nti Food and Drugs Authority agia tum saa nso so enam panimfo wo se gitum nyina agia tum abetumi anom bi oye oba pinfo ntumi ennom saa nso wo a wo ma obanufo ntumi ennom abofra wanya mfinhia du ede ekofem no below 10 years no ade a ntumi enfa bi na baby bia yeton aduru no kwa onsa beka kumi herbal tea no ebi always for Green Pharmacy, Masari Pharmacy, Chimesi Drugstore, Amwafo Pharmacy, and Ochiniba Drugstore, Kennedy Drugstore, so ko honma onsa beka bi Bosome Pharmacy was Swedru and our fire drugstore at Chianse. Ye be frɛ Dr. Paul Kumiminta. I was 0248 7164 020248 7164 02050378 5656 0503785656. Yem fresh numbers na Dr. Nye and Sonny more enkomo. About your Pepiasi and Pedu Enterprise and so my adensi hun nioma. To say cement no mu ahuru bebre yawo Gasam Super Plus yawo super cool and yawo super strong ewo ho iron rods na doa no so on ahuru bebre no ewo ho no mu a wo ba won sabetumi aka strong marine balls and chance edi crude dan so no on ahuru bebre any ho aka the accessories no about your binding wires wire mesh head pan shovel sanso na block machines no or will be breawo ton on science switcher blocks wo ho and it will be akọ toa wo de so a wo ba ho no mu a won sabeka and we chi no osan e supply nwiane abo quarry dust nso so saa okwa onsa ebetumi akabi odan abo oben Akim State Junction sanso na Jubilee Hospital nchen ho behunu no enkwanta new market no so ade a woni no edi anim hwe Swedru oni Apiani Junction edi anim hwe Achiasen so wahwene ase 0244 166937 0244166937 0208 299115 yem friend numbers we na empanimfo enye yenso anopain so yensa san kan former MP Achimodan former MP asene across so manso honorable yaw owusu boating e wo fie hanomo enra yene ne hyenkomobo no ase utie ya fe yehunu baabi a ofiri ankasa baabi okoni suku ene adwuma poten a oye omehu se we professional teacher wachira dia ena osan edebetito mu obabaye amanyosem enti yehunu ne amanyosem ahyase wa Achimodan constituency say ye ya afi okoto aso e wa asene afi akire yi oyase obekọ contenkro 2020 no say ye no so buy mu no wachire mu kama e de akire yen afi ene ye ba efa bi a eno no so fa ne MP dia obabedi ye ho odan ene asene across man so obabaye MP no enioma ben saa ene ne obetumi abubo din a obi a otie yin behunu se ampa na breso ena saa de no ekoso afi ye wi a ye behwe MP sinu so omudi MP ni wi a even before ebeba omudi MP na wi no so omo parliament ho no mo a enioma ben saa adwuma no sen ne tie because ye hunu se adwuma no so pa omudi die kura mpo mu nya bere nhwe ene saa nioma no wedi MP na wi no eno nso so akiri nsem bebre anope yo no abo wa ha oboa yen ne edi saa enkomo no ono abo ma me san mo ache mo akwa ba bi mo ya me de mpo mako de
nyankopɔn do me ho yɛ paa yɛde radiase paa no pɛn so yɛda ase sɛ wo san gye pin sɛ part 2 no wabɛka yɛn ho na yɛayɛ sɛde na me ka no ahyɛ aseɛ no sisi a obi a watie yɛn bia no ahunu ne otie yɛn nra wahunu ɛyɛ baabi a wo hyɛ ase free yɛn baabi a de aba beduro wobɛyɛ mmarahyɛ bedwani no ɛnneɔma bɛn saa ɛna woyɛ de ma constituency mmienu no a aka hɔ a ɛnɛ yɛbɔ din bi a yɛbɛbɔ wo din but before wobɛbɛyɛ no so no mamimisa o first time a wokɔɔ parliament 2009 woduru hɔ no how's the feeling? That's a team for you, chairman. Parliament, a honomono. A quanya one cassa. Senia now would drink and son will be row. Okay. Say now drink say, oh, call yet on my year because your friend on my mind your sem. I mind your sem. And I'm on my year crew, a mind your crew. It is a old call her. Na why you watching said to send the anami me ya aqualano. Me think me the mayor MP. My cousin was a me baba. On also be the president, dear friend, Madam President. And the Ube who say, be any hon more eh. But me o hono. Ni ami hu ni say ube sorry akasa. Invitian say enye mresa. Okay. Miami who professors pa ebi kura kire Madewo University campus nature say ani won bi a de omo anche Made omo ye dwuma wa bruchire ni nyoma akira de wa bruchire lecturers ni so and so still sorry akasa ayi because I say e bedwamu kasa na unnim na sebi parliament ho de na me kan say nebi me time there nebi cry professors me sure say still ba ku mienu bi there wo ho enti wo asem na wo ka no e be den na manfo agiwatum say asem na wo ka no enti sorry akasa na waka na ya agiatum ne ya hu say sebi wasem wo kan na fa kwa mu no enye mresa enu enti ya na ngrofo kamrofo bi say it is Parliament inside the house is intimidating. Really? Yeah. Inside the house, no? It's intimidating. And this is the one thing. David. Hey, what? Now, nipa 275. Omunya atito. Nim say ebi wo master's degree. Ebi nu so an go school kra. So obia ni senior. Oye, but Ghana there say because Ghana emra batan ni wo mo ani say esese utumi ka brofo na wote brofo ase ni wadi mfie du nwotwe kwa ansa no ya MP bibia ni ho chese wo school ni ayi bia enti ne se wusu abrofo ofie no wan ko school kra wadi mfie du nwotwe kwa obetumi akọ parliament ba wo be den na wakasa ma ye hu say yes wo kanyansa se wakasa ma na taso boa madam fu bi sebi oni pa kon no wan say dan go school ni papa wu class 2 ono no tai di machi ono no kan na sem bi say adwento atoa enti ne yete parliament okay anase mrase bedwa adwento atoa enti se yesi ye na se your friends him ye ma apomdin akọ animu a edien na wo kan betumi ama oman na apomdin akọ nanim betumi akọ nanim enu nti nkrofo bebre tu etai tu for say se wonye obi a wakọ school edu akiri a wo nyansesua bi ti se me ye ka teacher ho asem a ye ka de kire ho asem a mini wa ben wo ho enye easy se wo kọ ho no a obetumi a aye na ya ji watum zo wo oyade enti no ahwe ya afede bia sa de na bo hu na oteo wan hwe a wo betra ho are MV9 ne ante won kada okay nti ye beba enema before we call parliament ho no e wo se wan kasa wo de kan ho se ne ukuduru ho a wo mre ye beba eno no ho but o first day awura ho no was 7th January 2009 anameboa okay ura ho no no sisi ano ye hunu ni say parliament na say yade bi esi chiri na ye wo certain people o mo na wo se ko but uhunu ho ho no do na usu ano kan say obeye mrahye bedwani nti a say o die so na be mu de but udru ho no mo no how the feeling
I was happy. Say this any how can ya. There my dream ho plan ya che. Enu ka ho na me yire me ho ema me yire me ho go school. Because them catch us say me work secondary school or dance secondary school no. That bia na otwi bia na ayi friends and soldier for abanti na enye ni aya to abama mo ko jenja ho ndi no. Na unya bibi a odi be hwea. Enti ni ana me ye ni say Newsweek, America Newsweek, and Time magazine. Na me kind week bia sa papers ni mienu. Man kind gra politics part no. Baby a fat politics, American politics no. And that you or the same dey bia me kind. Because say me wo university. Na me more lecturer ni dey. Or NDC ni na say o din pa. Na o ma examples are bones say o America politics mo a no dey mix it. Na mama men's house o. Na ma ka change say we now we Zibni Brezezinski no ye we say na onye we or ni bufu you that one day a point of frame no ka say me obi bi kan mentwen ye pon an ma ba ne ho no ma be kan say I disgrace no aha sa na ohun no enti say u ni hu twi say na amazing kan no awre ho I was build de wo ho aha u send ma say wo ye ansa na wo be ko parliament awako. All right mami ama say the first day I would do ho on you sun ye also would do ho on ne tena parliament on ne na tena Martin di hu no krada also do ho on de ohwe e ho no mo no na said tie no say oh we would ade me ni ma be pie ha yi nti on de o so eye na wera ho ntu sun ye o de wansu because na waboa wo ho say me pese dan me wura mu ena wo wura mu nti owo ho wutumi make a friend is saying statement catch the attention of penimfu bi omo hunu say honorable yi ono so hopa because enimi yen honorable fu ni bia okọ parliament yes what horse ani onimu ani ye wutumi make statement oh yeah, of course me call from matamfo no om say me mo edin ba wa une matamfo bi say me nti brofo enye omonye watamfo mo no nya adwen aha oh ba de omo say me nti brofo say no omo wo ma say omo say wo nti brofo me nti brofo ana me say wo na wo kan wo kra wo ko school wo nkran school me mo de me bopa mbohu wo kra no wo feli ansa na wo ko 6 form ana wo ji se minim ese wo nti brofo o say me nti brofo na me say me call dance secondary school no o dan de wa ha ya mutumi ko cheke first and so here ye no me kura me fi aban school a man ko hectare me ho na hectare ho okay me or the same man ko hectare no me na me g science science price any brofo price there then I mean brofo because one person can be but me call first no Ghana ha se mo ko check ya me ni the nipa odi kan ya me join the committees in sia because na emra say say we join we become baby no standing committees no committees say ne be ya we benya bre na wa ye aba emra se bedwam ho se ye bibia plenary ho na nkasa etori bia plenary na ye nyina ho no ye se ye nyina ho no na meetings ko so me join me ye de me join it sis me ko ka kire o se chairman say na de ye si mienu a na me nko na o se yaw ye hu se wo school na wo ko ye no why dey ni mu bai wo ye science o level mfie nu mu no ana wo jaye na wo be arts geography economics ni ade geography economics and government aban ne ma no ana wasan ko ye education in wa kira de ewo ewiase nkro be me nsaka Ghana ho a je wa atra oman na mu akira de edi epese uboa yen ndi na ye ndi ha no na ebe dede ndi ehu hia kesi ehia nso ehu enu nti na manfo so omo ntimenka nanso uko parliament na se wa ye adwuma ni yi a ebe kire udibia bra ube ko especially say wa ban ni so te say ni ameme ko emfin ko twini nyina na ma ban ni so na ebe kire udibia ye ko ya pe no omo se me na me ye ye friend no ranking member okay ewo enwumasua ho education committee me na me yesi me na me ye ranking member and me say no me yes me ntumi nya adwuma no metumi nya adwuma no ntumi ko chia o say chairman sanum and na me kan che o mo say Professor Fobi o kire made Professor Fobi o ye people teacher
or your diploma or bachelor's degree or master's degree or doctorate degree or your former minister of education or no niema onimu no se mama mi suafini ho na dachi matumi aboa mo esin se e be kana hye okay e na omo ka bibi se sebe na so ba ko enti asem papa e na ono nye obi ano otumi tietiem enye nyina ne tumi kasa e na omo tietiem te ze ni amemi tietiem ni bi e na omo se e na me ka chon so ze tietiem nko ade a na se ade na ya adwin na ye de ba no ya hye ne kama ye be tietiem de se ye do so be tietiem enti no ono betena ho na me na o fa na ideas ne mra na o de mo mfa nko tietiem ne me se me so ye nyina trans a na adwuma ye no minim de omo ankasa na ye omo wanwa okay enti na me ko ba bi a first time I ko ba bi me gini bag ekuta o se ye nyina pe na me se prof ye nye pe o kire made mi miniska me de be ma ma mi so bag mi na ma for se bibi kese mi tuta wachi okay edi sisi ya no juan no se me call and fear talk to me no I was ranking member me ka se mo that's all and a prof so boy because bibi buy a pe ono no chatam chairman no honorable poser no professor Fobi ni kire na de and a parliament na hu ni sa no amafo di buoma mpanimfo mpanimfo na wo mu no buon enti me ka che o mo se ebu a poser no wanyi se me bam ebu a poser na oye chairman o de be ma me no o de be ma professor Fobi na nya no o de be ma me enti mo de mfanye ye enzo ye onim se me call me second term ape me call second term de bia TV radio de bia bi obetime nka de bia enti o ye ma o ye professor Fobi no ranking member okay na wo deputy oh okay eno na eja chese ukọ wanima because ansane be your ranking na je se unim bibi wo bibi hu eno na ukọ British enwesi amamuo mu a omo friend shadow minister edi chese senka wo ban ne ho a ene ehwe ne o mayi a wo na ese wo ye shadow minister okay all right yeda sintisisi ya no nyame adom wako parliament wo de no wa prepare wa dwen body soul and spirit ni bibia nti uduru ho na nheda anya onwanwa masoe in afi mu adwuma hyase o first time na ye MP for Odan constituency ana asene across man so eka ho enioma ben na honorable Yaw Owusu Boatin ye wo Odan constituency asat sa time no a change me refi bi na ne metumi asimi boaka ni se endra me kan kra kakra kro bia wo si we hu hwi Owusu Boatin time wo position no na wa won kan nokre se we hu hwi a enkwala bi fi kro no mu a enye mia nke bi asika school mu ntumi nko te se ne aja na nado adawuru ma enye free education me ankasa amete hei mabusuafo miensa bi ho a mahu onansen a mi hu how mi hu ekwan ankom be fa so ankom be go secondary school kro bia me try se me kai bi audition uf jadem omu kro no nso toy man from a fine akro ni nyina so paaye ene e be fra mi du o mi si su ewrade edi asem ni na we dia me koye ni den enti yam ye ni se me trans card me brass kakra no ena me nya adwin bi se omo dan so apa me ntumi mo obi ade so enti me nto nchensen be se articulator ma na me famra won na obi omo ankasa nchiche kwetu na obedi ma de no ono ne ma dance ni ono na me di sai ni se nsa enti me se omo kro nu nyina omo nwe hu o we de ne se no so apo aka anko ohia packet mienu ba ye ntumi ma ne mienu enti e mi ama no baako we say enti eno ne ade a me kai se me ye wo jadem nti omo so omo kwa ahohiahia mu no kokoboa omo aha nti omo enti sika sa na ya na eno no efiri mu amobotomu ana se ye common fund mainly common fund na me de toy body bi ho a wa obotomu se wo pedi ye de a wo ye de a se wo botom sika na be kon e be ma adwuma na kontem aha e bi se ngo mu a omo dan kro a omo so dan ni nyina so apa na wa hwe na ezo tobio etogusu na edan ni bubu a ehe na omo kontra okay aha nti jadem say mi kai say no na me ye ma won nti ye kɔ hɔ no mo a eden a obi sa won a obi ka de ne battle me a oni pa ko no wa se manimu nyampa mi pe skaki to bi ma no say me ade a me mpeni
ade a mempe wo wiase ane mamiska mamiwe mintumi enti meboa na waye wo bibi no waye yi a na so be yi aseme a ena me emfa me ba ze de bia no aba no aha ne abroni friend dependency me mempe me so person of we independent yeah me yire me be ware no na wa wie 64 me catch and say me boa no ti ba hu so wa ben nti me boa no akọ school me mpese wo koye oti a oba me ho wo ye say a nti me wo siesie no ho no ani sika no de ye e school no am disk akọ e ma e ro ne jadem ye jadem uba ayi a nkwanta no mu si ade funeral grounds yeah me boa on no mu school bia na asen so eyiye MC school na emienu na me top blocks kora wo asene na me de koma wo no me kai o mu school no kakra o that secondary school a me koye no me si toilet kama ma wo uko a umbe na me si yensi mo o mu so se girls e ma na o mu ho hia enti yensi no girls o mitri ba ko na yesi ma ti se aye yi but last time me bi say skaka kraba e bitumi esese no mo asan use o dance secondary school na afi wa bo oda mark wo okay oda na nkasa me ko bisa a question e wo parliament e ma edane ntokwa tokwa na nse de o gigigigi no o tutun konwa libre di twwa mafo ho no ko dane ntokwa se abongo na no ye minister for water no o si adenti na ma na office na maguna ni mu ase question me bisa nso enye nuguase question me bisa mo se oda ye mantem ye constituency no krokese ni ti no any mantem wo nyina no ye kola nsuo na ema me ko dance again school nsuo ema ne ye tubo ho ene ye pumping nsuo no ne nya binum ye bi enti da ben no oda ye benum oda ne mantem ye benum nsuo papa eno na de adabaye no ada project no enti na omo pese omo ye ada no mimika wa omo ko turkey eko jiska no ye ko ye no nyankopon di wachi a ehwanwa lawyer penina owo krom ho na obe sign contract na oba iska na de ada no me kire na de wo London Chafford School renam mimi nkai no ye du ya na oba na obe so mensa na omi a mensa na osre adwemboni kra ne ba metrimu ze abrofo no ha obema ne obema o chiao na ya na bibi o dribide na me ka ze bibi abakwa we e de ha no obi firi ni kroma basisi a ba so ni semia se na onimi nti ye ko ye no ye ko trans no ye miensa me ne abongo na mamba ko no abongo from bongo na not na mako ka ho nti ye share meeting na ye introduce no introduce o kire ni dobre twatro kra nti oya no say oda MP na ofi Ghana bae no me teacher no wo Chafford School renam no nkai me hwa dia de chi no newspaper say what take nyina me na me da front top teacher top lawyer teacher visit Turkey na people say ache in dia na bi kura gugu mi vie ho enti oboy papa edu ba bia ya den a teacher for ho won fa so na mu de mu edu ba bia ya den no ama break no atomi sign na makọ okwa wa say ai isi amunka say isi amunye ma be kan maka abongo no ye chairperson enti ni ma be kan kire na o save over $1 billion Ghana dollars and o kan say me constituency enye ni nyina sa tam na me be lose election ni naija amanfo ya no ye ya na nzuo no ebi ankoduru asiayim enti ba no mo se omo ye aguna so aduru oda na akwatia se nkro topreman nyina na nka ho se omo nya bi na yen ekoso friends asubu akwatia ena ekokoduru ye at least ensuo one major project eno afi ufi oda I think Presby on say Ghana water hon be ayi for no school bi o hon eno me pressure me ye di mame ye no ma ye di mame Presby school na wo a cluster bi na wo hon na yeah me ma esi am pa bin na o ye chairman say no na me di man no contract eno o ye oda nyuma bebre but me refi a change na amount mi nka oba aha nsuo
call presby MCE ni fie ho a mo say mo ye pipe bi me na me dey common fund na ye ansa na nso ya adade ba ba ka ho asene ne aboabo asene for kan say o mo besi or the say o be say o mo ye training college training college no ahia wo Methodist Metco wo ba hu say edan mienu ba kokora nwura mu da ni mienu nyina na me so na esi ye the first one madam fu bi ofi akra or your contractor only na to oti second one men be ma edankansa no see the same thing edan no e wo ho no a nkwala ne nkomu a elder and esisi ro ye osofo ya apostle ankasa kra what two mu no wo na wo de sa contract ne mai na me de man no hu na bisa no se me bo a e na won say dan kitwa bi sem fifi toilet 20,000 me de ma ken na wonya ne ba bi ko no see because Ghana make our parliament depend. This is the only country where we build schools without toilets. Even adults, when you are pressed, you see how it affects you. And in the number of from schools without toilets. Schools without toilets. And how can you build it? But then what's the school at toilet? Fast forward, you know. O party I will join it. Moba benya initiative will be a more yes community be a benya toilet. If do baby create a vice president in toilet. Well, at least when this were doing no, some way somehow no more be adopted. Yeah, you say toilet echo baby. Well, mean kai but toilets be a akika Ghana hano enya buy no nozi. Ghana first project. MPB me MP was on nozi was any. Ebi wo da o ta omo boa. Omo ani pa ko start na ye madam fo. Oye mi nua kra na minim. Oh okay. Oye mi nua. O ofi kro we say wenchi ana debi akukwa so nchen ho no no kro bi ho omo me ma mi kro mu ho bojai ho no omu tui no mbetra ho ndi say guy no madam fu no nkwala bremu abepim ne teya mo aben ono no start sa project toilets no enti eye na bibi bae enkrofo didi sika bi wo ho e na ama wajai nti wukọ oda old town a ebi ho oba asani ebi o gro bebre wo Ghana no ho ndi la nansi oba Ghana na me sia na me ga jenze kwajo kwasi why tell me enye toilets na baako bi ne fa man konfo no omo ye ne nhwezi betumi agyan ska no baka edi obia MPB a okache say za Ghana first toilet ono na no ozo obwa me si ebi wo dan old town ebi baby a ohina sa no ono benkum ho no ebi hye kona ne so ono okay ena asene udru funeral grounds ho no mo a first toilet project na ekọ asani Roman na nanse ekotum no me na me ma ezi me na me de ma usu konto omo asani Roman for no nim even me ko wramu ema American girls bi a me kire onwade ema me sika na solar panels go so o se me boa ana unyimi ni akọ na ko biza yes but and no in particular ni say you know actually you say get fund for na omo etuaka. In the case when I would my contract, I would my contract no then no in your capacity say MP and I say yan or the same uko parliament education committee yan say that ma iska because buy iska or dey hwe kwara ne na man ko ye den nti o mo committee for no ho a bibia di mamu ne say ye mamu project na wakoye na je say ahyewe ni munyam nti sa project get fund there no projects ni bi mi nya bebre buy out da presbyterian America no get fund project okay but solar panels na before I forget Metco hono no dan mi enu nyina me de common fund ye Fred is saying common fund ye electrical wiring ni ne ma ngofo ko jutwa ngofo ko jutwa ma Ghana eno ho ne enkoso because ma kwa mo di Ghana nkomo enti ye ntete MP nkomo no free ho MPD no free ho no mo kakra sesi anu ma me ahunu se o de wo kọ no na wo ye professionally trained teacher and I call enti no at least o call ho no mo with expertise bi education say na obi tie na opese okọ parliament what should be the caveat I was say me wo misika me sorry ana me call ana I was say me tumi esua bibi nti me call ho no at least I was say me specialize or one particular area bia eduru ho na ye di ho nkomo a metimi de me so me nim de ya enu ni asema eye yi no
your politicians miensa na wo wiase nyame na meka omo kire aban eho nsem wo wiase na omo ka ye nkrofo bi a ye from legal rational politicians wa koni suku onim bibi onim ade potinti a opese oye no de boa oman se nya oman nti na wo kọ na esika na wo kọ pede a wo ye maborifo embebre wo Ghana ha se wo ma konye sika bi so omo kofusa no hin no ni o ma Ghana ha ya anya oman ne nkoso da meti ha na meka senior Ghana for hwe Nigeria for na me yakola no omo ye se Ghana for nso yesua na obi ye wedding no osa ne ye tutu sika gu ni so sa nyom afi no ye nja ya e wo kire nkwala ase sika nko na ye be ma eba eno so na aba be ye age of the moment no need the we are not getting the right people into the parliament and the legal rational for no ne hia won and ye won krofo bi so ayesan from charismatic ono so nyame omo ye miensa charismatic leaders ono no de nyankopon ahye nimu ama onim bibi otumi ye bibi kra ono akra obeye wie no na onim ne enti a otumi ye sa de no kra enu so political science na kire sa de we ene wo Machiavellian politicians omo de chese kwan bia ubeku nipa ya mo ntete se obi ko parliament omo go ku nipa wa ha omo ko ye sai boss our word in so my your friends saying legal rational politicians omo ho and a charismatic politicians so ho and you want Machiavellian say Ghana Machiavellian politicians in e kwan bia so obeto dan obekwa ko wia dan no wachicha mankrofo ena oye yi a or the same waba emfa ne ho awon ye from at all costs Machiavellian at all costs no matter the means and Machiavelli not ne pro na you say the end justifies the means enti kwan bia obefa so obenya ne awopɛ no say eno ne yanhwe yi a edos no man Ghana mu yanhwe ne yi a abrochire omu nim saa de no enti ne omu ye ne say ye frɛ bibi idolization of wealth say wo ye adwuma wa ahenkan me de mi nim usika a woje ye mfa say ahenkan woji 2000 fine 2000 no ebetumi ama aduane adi ebetumi ato shares kama ama onya kakra ma o girl so kakra ma o girl all of a sudden ye hu say wakoto Mercedes Benz latest ye be from sisi a ba say hakra de ye be your elder o say na mi ken say no na e say o man no and what's 2000 in less than why ejuma a ni mfie dukura what me si sa edan ya ye tibu ibi e baba ubeko ye baba be travel sisi a no akọ aba be hwe source of na nsen ya ye se oda mantem ha obi wo sika ade ye friends en politan onso ati emma ono ko fra sika no we enka ano onipa ko ne nam hanum a wo ko free abroche so e be dance wo ye hwan ye be so awo ya mfa sa amra ni bi ama de a ye kro no sei kra edi mami say mi say biem who should go to parliament say san nkofo miensa no ye obi oha a wo mu mienu obi oha ye legal rational no san ye your friend saying charismatic leader or charismatism me say Rollins me penasem say be ne kon ye me kan omo ayekon ya me say ye kun ye nipa ba kon no chire bi jan your friend chire mi jan na okoyi Rollins fee prison ni nua kuma and omo fa kwan so no mu kun but people say Rollins say ni school an kwa chiri de ba or ye charismatic and the be or charisma no san wo legal rational me feel say no need the best obi a obenya wo say akamba mu no ene na chese nyankopon pese ye bo no say oba beboa obeye candifo but say omu na omu ya ya dosu wo Ghana ha no kwan bia udbedi MP ni bia ye ene de manyi me de me oba stage ma mo ba no ya na mo ye me mobo yase empeni so to san ko mabunu die mu enti se mo anya yibribi papa senti na me ka kire we san ba ye hai senti na me ka kire we na sense wa hwa me wo secondary school dance secondary school in 1970s and na e ka ade your friend say bibi the global warming okay say your friend say how gold na o mututu no rough galamsey no wo hu oman mu si
emusi pa akra anytime adwan abɛhyɛ ha no nso still ha bɛɛbɛ sɛ busumi ha so ɛhye busumi enti wo deɛ nia wo kan sɛ obi pɛsɛ obi as pass up pɛsɛ ɔkɔmra hye bɛdwa fie a ɛwɔ sɛ o process legal rational characteristics no ɛwɔ so wɔwɔ yeah, that is the main thing because any day who go school now who share no man now until you go parliament area or your medical officer and now your scientist until idea yeah nim dia yeah be law kwan kra unim say law kwan ye ni say and be na unim who te na wako we scan na wako first scan na wo dia begu on na wo cheche na manfo edi wachi a na se munsu mu di o machi saa de a na je se mu kro na be dan pan saa because me kwa so obi to me cheche 5000 any flat screen ya me see currently enipa 400 emu 2 million edi nimfie nwotwe nimfie 9 ni sika ni nyina ye de ma no 12000 Ghana cedis na mimi nim no se ni nyina asa edi ni aka no okwa ahi na okofa ndi common fund ni the health fund ni fund na aban de mass emphasis on I say no obesan wia I see nti ye betwe ho aba na fe yasan atoa so ye ba questions ne dɔɔso ye bibisibisa na agya sɛ ne wanya botrɛkyerɛkyerɛ mama yen why ne saa de aman elections run wo Ghana ha no to be a member of parliament even to retain with seat eno kra na aba be another topic ye kwa ba be di ho nkomo nti ye besrɛ tiefo mu ntie we man ye nyim free hotel na ye ba nkomo no yintimi fanto aso uninterrupted ye ba sisi a Sira, Bemani, which are for me to Manaido, Pipiasia Pedu, Chechai, or Nemreda, Semen Saluto, Salute, Simpio, the Puffo Front, Ebejamanso, Gassam Super Plus, a latest, or Swabro War, and Sosios Ravia, what you Payara Mokusis Tower, a wound to Mintake, and the Gassam Super Plus, cement from Pipiasia Pedu, and your waterproof, no waterproof, not this super cool cement bar town in Ponet, Masan, contractors and it. Then 42.5 hours super strong cement and also dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine border is strong at your Pipiasan Pedu. Our roofing sheets are baswano. Alucin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. More blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supply sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, you know, Pipiasan Pedusuna and Nema Water Fame, Sansu Casa, Wotonia Madudua, Edico Jau, or Dan Pipiasan Pedua, Abuabu Road, near Akim State Junction, Jubilee Hospital side also, Sansu or Dan New Market opposite, or Atim Swedro Road, opposite a Penning Junction, and a Tia Senso Owa Areniase, friend on 0244 166 937 or 0208 299-115. Pipiasan Pedu Enterprise Ana. Identify secret provider. Abina, yanitam yankoi. I was a copy of Dronumu. Menantika cry and my bread. I want Yagumiso. Mensuminti apo. My hojo. Ma posu to me. Metinka say me ya. Mentinimu to chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monswane. One chancran ebe you. Yantiapo. Na anyuye. Mendia G. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia be Joshua ye frano na Ibo mix. For general well-being, I don't know some area. Ambassador, between Jumadin, na Ibomix no, a yema will be on to Mina, and Nasan Honam Yenbre, a Tumian to you, one more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know my 2 year yent winning Dean's way. And no Namobe here, na herba powder, a best yes, Munipedriano, and what didn't be back, no Driani by I'm a multi-beardy. Na herbal powder. Not even a boy, and then our pharmacists, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jadin Crack to Yatum. Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huadin. Refuse to grow, and young offense swab back. And what day immune system or Yankopon, and your ready Pedriano Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso.
ene nyarewa kese nka ya wuti ne din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban efiri ho enna wo mpo a omu wa nyarewa ne dada na omunum doctor enuro no enum imbu saba mesa no a emo mu ahoden pintin ya wo mu ntimpo se yare ehye omu ho imbu saba mesa ewo kansi ene o man mu babia ye to enuro atufo mfre 0246 208496 imbus heba mesa police ni no edro no enkratwe FDA asayase one day no be 2 days one day only one day no be 3 days Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me pa choye da asese watwen ya me akoto nkraba sima enso na agbo apa no pa no nkono eho. Dwumadi agusu awutie ne din da so ene maachen ofre me obuoba ofori amanfo anopai efia hadamo eye kane mrahye bedwani achemodan constituency asene across manso constituency honorable yaw usu boating yene ne nkomo ne hyase enra nti utie bi a we wo background to enen koma yegusu aye die no my insan call honorable hono mo na ye misa no we kakra honorable say na mami samu akwa babiem say na mo live mo life as MP we MP I live life saying because me MP me sorry a obi kura frame so hia mo a me pa na me ma no ene sa ne mane me sorry a ma ye die we nipa nyina ye me wi amabom adwuma ne sa ne mane ma no say na mo live mo life as MP well that one kasa no obi a won style kwan a wofa so e de ye na ade enti wa akra no tran Ghana ha ye start to abay menim se uhu ya omampani na odi kan Rollins so uhu no yeah Rollins de mi hunu no mi hunu ne pa enti Rollins uhu no uhu Atamils uhu John Mama uhu Kufo uhu on se so bia ne kwan a ofa so eye emra ba time corona ye di adwuma no mi hu liman kakra bi liman is a man mi bi hu no mi hu ne kakra bi ya ba Rollins on de mani abi kakra enti eso obia emra corona e wo ho emo man mu na eno a na di adwuma no obia ne kwan a odi fa so na ani nia ono pesa oye mama ma example me say na my madwin say me tu kwan a kira de wa bruchire enti school sam de me pese me hye ne kama pa ansa na me fizo amafi eno na ne da wa koma so eno na me pese me ye ne aka ni nyina de se ba se ese me ye de se me kan ada de ya nzuo me ko bisa question na hia but ne me pese me ye any schools no and of course be crobiti say subu a Zion school ukwa mbehu omo ankasa omo nkrofo fi baabi ba omo ba atubo an omo nim se obi na abesi ni dan ho ubehu say yes this is a school say kra ya dada kra no enti esun obia ni nia opese oye no na o nia eye ye nyina de an say obroni ka bibia ye say o ye public figure o ye public figure uni secret bia ajere nyamre wo dem secret enu kra utra nye ya me se me o krachi ni mu a wa ba me ho na o ejuma wo ade na me se onye bridge e wo ade your friend say new town new old town order ebubu yesi ebubu na nsen ya aha o ba ya me o ha no e me dan me ayi no abewuram ni bufu ye na o person ni mi din komo a o sin komo mbese nkwa na me se twan na ka kire me e dan a me nti wo ba na ka me yire da na sebe wa woro ne ho anaka wo ye ndai oh enti wo ni eye una wo pe o nyo obi ne pe una wo pe na wo so wo kum enti wo de uni ade uni private life uni private life be on mo a mi na mo bi o ha me nim se nkofo bebre cha me nga wo enso me ye me ho se me kai no aha na nkofo ade a psychology kire ni se ade a ye nkofo ya pa ni se ti se bi na enra ne wo hu me na me hia na ma ye me ho ti se minimum no ebe ye wo ya pa anamboa no kre oh na go we kra dey no kire nya me ne na ti studio ho no mu ida na de wo mu ya wo ye ne ho so mu enti me ne ye wo ya me ye me ho ti se ne ameka no asani sei minyia pa sa na me tra ho pa so school ni akwantu ndi enti me driver no minua no ye minua
me driver no obi ka so ofia say oh okay won ti say ndi okwan me bi say na ka we ofifie be wa kire me and you need private life and now on say ohia enu ni ade a say Ghana ya anwene ho a ebe sen ye no efi say ohia ni dɔɔso kofo ohia hia omo dɔɔso ɛna sɛ wopɛ sɛ wotiti ohia mu a ɛyɛ nwumasua ani ɛyi yɛ friend sɛ ani adwumasua saa ne mo mienu na mo wotumi atete ɛno nso ɛmadako ɛkyɛ ɛyɛ nkakra ɛkyɛ enti amanfo anya saa ɔtwɛn honhom na wobon sɛ ne omo pɛni ne ɛkɔ so wɔ Ghana no enti ɔbaa no ayi 2 cedis ama no 10 cedis ama no wodi obi a onye dwuma so oba na ene onye dwuma bia oba na ene wo ne 20 cedis a ɔkyena obesan ba aha mimi wo mantem hankofo amabo mo akɔ university ɛwa brochire ni ne manema a wɔn no betumi aka kyɛ wɔn sɛ nansen ya me wɔ ha na ba ko send me 500 oh honorable we dey isanzo fato ayi onu momu de mimi nsɛ obi a nkrofo kra wo bisa mantem a nkrofo wo ba na wo bɛkyɛ made a wo amabo no bɛkyɛ made na mehwɛ sɛ ne a wo bɔ bia siti a me se fakɔ ama manfo ne me kom ho da bia na onipa no wo say wo goto crab mami amenom se me hu so ye adwuma wo ye nice man wo goto wache mami amedi wo goto no body am pese de ba bia wo frɛ me kra me ba bedi ba obi ho so a wo go no ne de kakra o ye no se wa firi ne hia mu na ode ye adoye no eye but no okoye sa de na mami bi be kya me akokɔ ɛne ade ye friends and body kɛsie bi ɛwɔ asubu a na mi twam oye no me se menye na menu a odi machiti me no se menye bra je wo de umpa me pe enti me ji board na na me se akokɔ no wo de fa kɔ na akɔton wo kɔton a yo benya no ne obenya no wo de fa to o me ba beje mango ji bi o na nipa na odi ono ni board na obeton be no wo san je wo a wonya bi di no wo san je minim ne an wo ka no enti ne a me pese me chenyina ne se wo ye MP a amanfo be hawo ba wo na ese unhu ade a ehia ebetumi aboa oman no na oman na siye oman ni siye a na wo so de ebeyeye me ma just one example ti say krobi ti say akroso enkron kitingiti bebre atwa ne ho ahia ti etumi ye lorry kwan ni ye a ede na beba aduane ebo omo ye fuo aduane ne beba begu akroso krom ema wo a wo pese wo to bibia waton bi ato bi akoton ana say ukọ a eni bo beba fom wanya ba se lord kwan ni ho a obeduru okra na bi aduane na se ana bibi nye enti oman ni yeye ena esi ye hwe nti se oman ni yeyi a wo ye kan no asum kura bedwo mami ma just one example me see I'm almost 70 years me ye di mfie di osun ho me ko Aseni Methodist Primary School wo zongo ho no da so ho san titin krofo wo mo a omo ha me a me che omo bi 100 cedis na 200 ewen we die wie dada kra ama ebi kwa oda so tu him enti oman ni sie no enti ne frɛ no oman yo no ya ma yan dwa ma eno so ne ya dwen ko sika so a me efi se enro me ba han mo a ubi se bi some questions bi me fi se MPP say ne say this time secondary school nkofo bebre ko enti ye primaries no wo a unko secondary school no ye ma ye unko secondary school nto aso no ma ye ma wonye minim say manfo o unko school da na say you o maka say ye yi o mo afrim ba o mu na ekoyi ne o ba bedi anim eni say wo no mu hu say wo wadwen o ka mo party executives na wo form no e ya mo kan mo bom from delegate no sure say we nim de wo ngoma su mu that me fi say say na madwen ya ye me because the party be delegate or no oni mo no kro oni mo no o gbe say am say politicians ma cho say your politician ahoro me ensa ma cho say si a it is a mimi no metion as delegate na wo ye beto abama wa say me hwehwe say na kwai ono de obede enti mehu ba bi a meto abana fa munsu na munko yi nipa na ba mi say adwen fufu abana mi gusu dwen hu say me ka kire MPP for say da che enye ni sa anye sa de a oman ne enyeye ma me ma another example short be ayu gold na garam say oman na ahuho di ani ewu no ye to gold wo Ghana han 150 years 1 century and a half Johannesburg South Africa omoye ko Johannesburg da utiamu a say yes kro na face a obaka say ogina New York na hwe oboase sebi oboase for mfa nche oboase kra de wakọ akiri yemra kwati ya ha ya me da say
then edi mfaso bend yenya anke esa de nyame ye wadom ma unya kwanya no close to the corridors of influence the echoes you na your decisions here mu taking on at the apex of your authority decisions mu duru ho no mo a na ne wo kan nyina mu wura fi anase sen na as still have be ejina na ejina yi say your committees education health your friends and rules and highways then committees ni doors unso ntumi ngoni nyina so but some won nam fofo your friend committee bibi dey say poverty alleviation say omo be sre mi ndi omo ko ba bia na omo mami ko bi mi hu ni omo hu o mi mu poverty alleviation committee say na me friend but me was 6 me see Ghana ha me first MP matran committees nsia so ya recognize at a go ndi me ni adaje na sa atam na me kan say poverty alleviation for so be sre mi ndi omo ko ba bia omo ni me na eko aha enti nia ni say untumi nye bibia eto bi kra ye bi say na me ye wo plenary ye nyina wo parliament on na so mi committee ba ku committee okay the whole world Britain US to bia bo say parliament ko so na committee bi o ndi anything na ya no mo pese o join ni committees bebre mi say na be ya o betumi a ba o mo ya ebi o ho no a majority carry the vote ndi se to aba na ye fo no be mu a ebi adwen papa bi o kra na anya yi nti committee ho no ne ye pop ye hyehyɛ adwen no ye de ba ho nso de e ma bontintin nkofo kra nti be obetumi aka se pɛ de wakan obetumi aka kyerɛ se ma feri yan mpanimfo no na se mo nso mo ka ho ya feli oba se ye nyama utumi ye nyina ntumi me ye MP ani ti ne ye to abade ma honorable ya usu boatin se onkonko gyina ye nan mu na ye wo gidie wonimu se decision bi obeteki no ebe boa yen na se wokoduru ho no mo na se de wo kan ye se Johannesburg mpanimfo committee on mines and ne ka ho yi omutu kwan kɔ ho omuhunu nti yentumi nkobisa omo se kwan bɛ na mo fa so a mo ye mo de no na yentumi mfa sa anim de no bi me replicate ɛwɔ ha ɛma ne nye yi se ya kyerɛ wo se ukɔ parliament na wo ba na wo ni sika a wagimi enti apɛsɛmi nkuminya na ko wura mu ɛwɔ nkwala abrem ye fra bibi abringing mi maame ɛkɔ edukum mi sorry agi aye ɔka ensɛm kyerɛ yɛn ɔsi ema wani mire kobisa asani omo mu ni mi maame omo frɛ no anti abotre enso oni abotre ni bufu a wote sɛ me so ho na ni mire obi ahwe a onyi ye ton ntoma ye ni ma ye du mienu afi so a ye ton ntoma 12 obi ato banko ye de koma na o se mi wo bi nti mi nuanu ni bi se me gi na se me de ma mi nuanu na se be habo de amon famo de ko ye se de emfa ye ho wo be hu na o de ama ni nuanu enti ya kyerɛw sɛ apɛsɛmi nkuminya ɛmwa de wo nsɛm ya wo ka yesi sɛ no kwa a obi wo tank kakraka sika ma wo de 1 cedi kura ma yeso wo polytank sika ma ɛwɔ dan ha da wo me kan nya na wo ka sɛ wo kwa wa de bi sɛ wo ba wo nsɛm na me hu sɛ wo polytank ya na apɛsɛ wo ka mo yesi polytank na me kan yesi odan mantem ha na sɛ sika no gu ɛtai ho a ya apɛsɛmi nkuminya wo hwɛ contract ni ho a ya sign ayi bibi ti sɛ me hu contract bi oil aren't me 1970s and I free organization bi Arab for no come who bo mo tu petrol o 30 ma petrol bovo OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 1970s na buy and petrol boy dey na Ghana ho kire na start awurade o buy petrol ya we dey bompa ya tietiemu a enya petrol no mfa so be na enya sisi apɛsɛmi nkuminya ntinu nkofo bi ni nyina akokɔ bewie aboboa no sɛ mpanimfo a wɔn gyina yanan mu esinsan deals no na wɔn consider yɛn Ghana fo wɔn consider because wo pesimpo anka pre ɛna wadi afi wɔn hɔ nti ɔno bɛ yɛ saa deɛ no anya no ɔde saa sɛ de bi obenya saa simpo ne kapre no na ɔde ama wo na nso ɛma ohia nsunsun twa nti nia mo pɛ no na wonya wiase nia wo pɛ no ɛsɛ ne ɔbɔfo bɛbrɛ wɔtwe bɛbrɛ because no omre ɛsɛ me so me de pressure bɛto so no abegye na he na wo ba me de bɛma wo na sɛ nya me nko a nipa bɛ sɛ na ne ahia
When say ya oil, say oil my deal, oil deal. Menya be 5 billion. Egu bi bottom $5 billion egu mi bottom. Na me ya madwin say afi bia me chiche 1 million cedis. What are you talking about? They say so na depreciation so I can see. Aha. Enti na che say hey. Enko kura dollar no a eye bebre. Nti obedi a. Enu a mi nua o di machi miensa. Ni bewu ewo ade o the same. Ni ba ewu ewo tema. Ni ba penny ewu wo tema. And obra me £500. What's the sound back gun is going to be? And I'm to me gia na me ko feeling me car tank ma. So me go feel well no say scan enya ni hwi. Ya ni hwi. Eso back gun is coming. Back gun is coming bebre. Eh am share that am yes system ni sa. Yes so wo ni am pen na me si mu ya na ka ye di pressure ato om so they say yen group 1980s 81 yen Rollins kun say yen to aba no a ye kun ye munipa ne sacrifice they say me am dream hu say enti Ghana ha se BBC pa emrante ne maba they say yen time 80s no omu betumi aya na ana Ghana fo betumi aya na se si a hu oman ne ho do wo mabunu no abani mu hu me de mi hu obia ni briska eno anu no sa no na me de mi hu efiri hin ne bae say eye entity e na ye hu so obia nya ska na me assembly aba matrimba me pese meka because me yakola na me kwa wisa boarding no me kwa wisa boarding no me ka wonan papa bi no on de woska mantem ha nyina o che akola 1 cedi kwa onye usika fi no say de lumba so say sika fi bi ani wiase ana me boa yes sika kankan bi anim na sika boni so ho enti obi akun obi a no de anya sika yes enti society no na I glorify sa thank you the ills no and am almost so enya nhini and bi kura san ba be ka ho and so when the sanity kwa de ensan fa nwura manyose mu na say wo so na etumi nu kuta o dangerous grounds na ye trade enu ne ya trade o man ni nyeye no from Kwame Nkrumah to present day ye fra bi me is economics nso Cape Coast University or Dance Secondary School no Cape Coast University 6 form ye fra BBC deficit financing if Kwame Nkrumah nkwani obi a oba Ghana na sika taha etai ho abrofo no nye sa na omo ye yango omo be ewia esika na e de no munya bi tai 200 million pounds ene ye jama Ghana for Kwame Nkrumah yade na odi BCC factory abema mo anya adwuma me ye tete metema say ye tu ni Kwame Nkrumah time ni ye soni fango so ni ye ni fango na sa time tema oil refinery Ghana Italian Petroleum Company Ghana Italian Petroleum Company say ye tu fango hanso ya to fango ya soni so e wa bruche ni e de ba ya bodam ba ebinom so wo issues with mo a mutie yi a munya akwanya call ho se mo nkonkoye nsakiraye na nsakiraye no se mo ye yi o se mo anyo na magba akira mo ne yen kasa sei no Ghana fo bibire nso so ne mo nya adwen because we gave you the opportunity to go and make things right for us because we are not many and they will try to eliminate you enra what me ot Captain Smart or see upon kuma puntum kuma we say there na wawu John Kuma no o si no mo man poison no yemi na me kan allegedly say o me tie ni that day accidentally no o kan o si no abo a friend say apia kubi and do apia bi crofo any crofo ya target on now if say identity na me tifi if say they will get you out me see into omo say mami ka say me to me see ebeka 3 months ni ya to about 2016 bibi ni me call na do fie be ni Dr. Atwata eno ye ko fie o na do say yes me na moda na me ye campaign dia no because no behind him say ozubo atine ye tipo Ghana obi atipo me say me the next minister of education
Tanya enti me catch and say osafo maafo na catch o me catch and me so maka wa ha say osafo maafo no o kasa asem ne kyo ono anso na no ne nam say onum wi unwa koke abutre me catch me see me ka record I'm prepared to go to court on that na do no wo ho e na o te ho na me catch no say or because on person obi aye ye wo mantem ha they would find a way of getting you out na me nya gam say for no organize ya mo ba be to me ana wa and I want to no musu kakra ma mesa ba won so sisi ha okay enti me pa cho Ahenkan 93.3 FM ni ono abo kan ye ni me station ye ni ho evidence bia enti ye frɛ ba bia ye ntimi nyi ano ono abo ye srɛ omo abobo mu din ne se ne wo kan no na do nim se me ne no ono ana o se ye se me ye campaign genzi no me ka kire no na enipa ti ho and make us say ye o se me ka se mo de mo wayi na me ka kire ni se me de minim so osafo maafo ne ka asa okay ye de ni ho evidence me de so na so e ba me minim ni America okay na onipa na me ne wo ho no onwu na na do na so ka no kra onwu ye me pa che oni musu kakra ma me musu kakra ma me sa ba on chen fi it is that me kan no myself my team and the station we have no evidence to buttress sa claim way inti no my emphasis that and confirm Frimpong Enterprise adwumawura Frimpong Enterprise me kan kire wo say we be provision store person be fa nneoma kogum na akoton from mackerel nom asichiri mo ene ne ka ho no me pa che ko ho no mo a ade a wonsa ebetumi aka ni nyina ebi sanso no san ton drinks nso so ko no ho no mo a ubenya bi cosmetics no so enku spray nom ene samena no okoho no mo a wonsa betumi aka ni nyina ebi afei wakofa eye electrical shop no so dia ba electrical cables, electrical bulbs, lamp holders, wires, ceiling fans, regulators, brand bia ope, multi-socket, rope, sports pop light, ne plier nom all brands so kwa wonsa beka bi fridge guide and a TV guide or ni na course or na horo 3 pins nyina so obi me pa cho liberty kwan no so ewo ako na abrosan wanim ho a na ubehunu eye Frimpong adwumara electrical shop no ewo na me pa cho Canadian Bank dan mu so ya bebie yan krabata ne bi ho no mo drinks ni nsuo ne eton afi Mandarina Hotel ase ho no anu so no ho na company ne kase no ewo kan nkwanta new marketing so yakobie yan krabata ne bi ewo ho no mo a uduru ho no mo a ne opi bia won sabetumi aka 0244897525 0244897525 and 0206473953 eye numbers ya be friend adwumawura waje wo so me pa cho Bright Senior High Technical School yegusu aye kan nwomesua ho asem nwomesua de se obi de mawa na te se wache wade papapa e wo nsem afebo okọ a omobetumi ahwe aboa wo agric science business general arts general science home economics visual arts technical okọ a ebetimi ahwe aboa wo achim kukrantumi eno no kofodi anchen ho a obehunu yen frame 0242 071185 0242071185 and 0277 147727 0277147727 fresa number no afei Kunlun Ghana Limited omakofa Mr. Kill osi be a real man me pacho ebia na wenya ohaw kakra ewo enem wakono ateko we immune system no ahoden enim kakra bi na usisi ne ukotodwe me pacho wenya problem a eno an so be ma wonsa aka eye Mr. Kill no ebi Mr. Kill no be boa papa am wetimi agye wani as obema waware eti aware mu me pacho eno achi nso no yesan ewo hunchun capsules ebia na wodwunso mu ohaw bia eno nso so hunchun capsules no be boa wo titiri mema wo mo prostate ebe cheke wo level ni nyina am wenya hoden afei yewo X and Y granules eno no eye low sperm count nkwamwa no ahoden wo fom eni ntema intimi nwoba mepacho ma wonsan ka bi ebe boa wo araba bazin tablet no so ye ma ne dia mo so mokwa afikyira wiase nipa nyina bete won ka mepacho ko na araba bazin tablet no yemfa emwa wo king tablet no so eboa ma BP yini nyina afiri ho ma ho to kama LB amwafo Nana Chumesi Kennedy
Ochiniba War Green Macdacon ɛna afei okɔ ɛyɛ asinfosu a Francis Mensa ɛna Mama Doris okɔ ha wɔn nsa bɛka ne nyinaa bi Yemfrey Kunlun Ghana Limited ɛwɔ 0545 906 665 0546 906 665 ɛna 0504 906 665 0504 906 665 fresh number no na ɛyɛ Kunlun Ghana Limited wɔn product ahodoɔ no onsa enka bi Jubilee Hospital so sɛ wo ho dodo wa afo ani kyiri mu wɔ hɔ no mo ne yɛ agye wato hɔ no mo ne awugina hɔ agye yɛ wo test pharmacy aduro bi a wo pɛ antenatal care no nso a doctorfoɔ no ayɛ krado wɔn mani bi di wachi postnatal care ne kɔ so ɛto deɛ de na wɔsɛ yɛ wo surgery nso a yɛ wɔ ɛyɛ theater wɔ hɔ saa nso na maternity a wo ka wo yere afa ne bra hɔ ultrasound ECG scan no ifiri utiri so kosu na se baabi a yare ne hye bia yɛbɛyi apie na yasan yade ebia na wo se anase wani wenyo how bi wɔ ho a mepakyɛw ɛno nso so ɛyade a wokɔ hɔ no mo ebetumi ahwɛ na yaboa wo ɔdan aboabo amantra bridge no so na obehu ne yɛn yɛ run ambulance service nti anadwo de sum na yare bi to hyɛ wo so a wo de ane sɛ obɛfrɛ yɛn yɛba bɛboa wo canteen wɔ hɔ anuane papa ɛna yɛ no atɔn 0244 575799 0244 575799 and a 024178 4645 024178 4645 ɛyɛ numbers ya obɛfrɛ ni ajo so companies ya daroma ɛna ɔmo boa yɛn ano pay yegu so a yɛbɔ nkɔmɔ efia ha ano pay no ɛyɛ Kane MP Achimodan Kane MP asene man so across so honorable yaw owusu Boateng ɛna yɛne no ɛbɔ nkɔmɔ honorable amisan emra wo nkyɛn biem na yɛntoa yɛn nkɔmɔbɔ no ɛso nyame adom emfie nwɔtwe ɛna aba bɛyɛ mmarahyɛ bidwani ugusu a wudi mmarahyɛ bidwamu adwuma no oyɛ retirement package bi ɛde ma wo ho a ɛne a wo fie yi betumi aka sɛ onsrɛ ne wadi wo yɛ okay because yenim former MPs ni bebre as we speak minim sɛ wona fofo wɔ mu a ɛka mini binom ebinom nso so apomudin ayɛ basaa wɔn mo asetena mu ayɛ basaa mo wɔ hɔ a yɛ a mo yɛ retirement package bi de ma mo ho ɛno deɛ ɛyɛ ankorankora yi but abanmra ne sɛ da bi a wobɛyɛ adwuma biara no sɛ wonni mfie aduosia ɛkɔ no a sɛ wotua snet okay nti wotua bi na yɛfrɛ ne sɛ aban baabi a woyɛ adwuma no ti sɛ aha mo yɛ adwuma sɛ ne odi ahenka ntua mo kan kyerɛ otua pa snet because emra ne sɛ wofa nipa nu mu kɔ no a sɛ wotua snet ɔno wotua wobitua wo deɛ no employee no percentage a wotua ɛna employer no so ne percentage no de ato aso ɛno bi na me yɛ nti ma nye bibi sonku bia ɛna on sɛ time na me yɛ adwuma no parliament time no na nkrofo a ankrankra bi ayi no eba ɔmo ayi your friend same say we call retirement a obenya bibi no but nti mimi de snake na de wo ye ma wo ho snake eno a wo fie obetumi aka say wo ye okay de dog bi a wonya di me angaza no me obi a me life here me who say me brofo here say I lead a very simple life nti and me say that nkyere me ho me bufu ana enye ebia anopenke ya bakaka society no so say ya ma pressure on oh yeah of course say baby a wakodu ye de ani bu say former MP there minimum say former MP there me koni fi I should see a mansion me hunu ne car at least I should see say papa baba be former MP it is me hunu na on te mansion musa o na car bi musa me say papa yi di MP ni wie ne ho a kire no Otibi. Oh yes, society no brofo your friend society expectation. On a class, a man for below say wo kosoro ndia say wo ka wa. Wo ka wa na wo ko wanim. Woni mi say me start I come car. O da mantem ho afi na omu ya ate ase. Omu nte ase. Me be say me bo bi e asubu a one day me come car ko ankan. Me do asubu a baba wa bi ni ne ma. Ani ni kun mo ya ko uzi wa tinti na ono aka ne ka mi ko nyina na manfo ofre bi na me ko du nkran
krofo frɛ me bu ba adu ɛna ɔmo ka kyerɛ me nti me ba no oni pa ko no so ni fie wɔ kwan no ho na me do na me say awuraba wo na me ka akɔ a wo say ohia ka me di na me ka mo de Ghana fo kuntan no ɛno na ɛha yɛn no so unim a kuntan na ɛha yɛn what Dangote da o si da bi o teacher ranzo o so on ti Dangote na me say bibre mu nyina Dangote na wuska pa si obia o pa check Google ono da bia o ko ba bia ono ana o ka ne ka na me say man example bi say me student obi a me ne ko o dance secondary school me was 6 form no na ono of form 1 your friend Amuama major general Amuama na say no be CDS no o retirement be na o twemi enu ni okay ono say me hu obi a wa your friend is saying ahobrase me say me wa ahobrase ba ono de me CDS say ono senye say ye bi a Independence Day ana o man bi a o ticket mu a ye twi na ni krom ni aprade oba ono ana o kan ga o twi ni ka no ai na ye den sa homa so ani akatisem Ghana no ye nya idea say ya na o man be obroni obi a millionaire no nam fom no de say o exercise no nam fom no o kwayi me tra Denmark 2 years bra me ye student no me ebi baby na this school for ko trambo your friend hostel na ye timu no edan ye to aso mienu finance minister na no tim afi 12 months na me tran no da ko pe na me hu say finance minister no oti car mu aye twi mu da bia sorry a bicycle no the call parliament anti da me hu say oti Mercedes Benz mu fefe bi no na bi say Dennis students ni bi say na the big man o coin na ono ba o ticket mu a busi utaye ye twi ni no so o committee of Brussels Belgium and I'm saying okay nti na oti they lead extremely simple life and that is why they are progressing and they atiti o mo say enya dia kuntan no na beboa nti o man na di ye who enjoys himself than staying in Scandinavia, Denmark. Me feel say a woman man ninji we are saying say time na me student. What Denmark? What Denmark? Man ninji obia bibia obia ni mbrehwe. Yen so de ye pese ye say even in America, I lived in America. I know about 90% of America, United States, apart from West Coast meaning baby ah. Ohun ya me kire no. Yes, I know omo ye simple. Ye bibia simple yes big na ye dia hu za ndi obi ye leader say o ye enka akasi o ye kuntan wan yes a na je say o ye na say hia no enti but no che say but e no kre say MPs ni bebre me wo parliament no be o ha ye wo meeting ye fra bibi caucus meeting or the say be a MPP for minority caucus meeting no e be o betia na obi abese dem opposite the dining beam. Yes, you say, oh, it's Kakra or they call hospital, Nibi. No, ya Obiafa paper. Kitwebia, Kitwebian, near Giginia, the Accommoded Paco. Me or MPP and NDC MPB, or Kokolebu, no here 200 where ya Jesus. I just don't want to mention the name. And to buy me tea in Missouri, I say, now say 200 there. Muka can cry between 200. Then a coffee sad in the bar. Is it a expectation from the society? No, na expect to said they should live a certain luxurious lifestyle and be me sampa we or a leader. And no na a putty pressure mo soma e binumu e ball bra e bi mo friend fake life. And as I saying it here. And look at and now osumo bi anso say you born bra. Once we started me say me I lead a very simple life. Me ni problem. And me when I make up so kumia. O dada mi no kumia. And man crab here ne at the border busy. Me fear na ti o me sorry ah. Obi a wa betwam obi a me sorry no pa bia obi hu atade ese me be yo won mu ayi afu mu ayi me ya boy ya no me gya no makose dem me dware no masesa me. Ya wo yes a wo ti de nkrofo ka. Ebi obi oha mo say oh no we there on there we there aba from dodo. And I make say MP aba from dodo. Ka but o mu twam mi nko ntom reze o mu twam ano o mu ka
MP kontom radio krofo ba so mo beti bi mi se MP kontom radio o ti ame no be aka no mo agya no mo ko say almost wa ba form dodo because I was think wa be MP pen there I was think I will because me kon na me tie aeroplane me personal so and ni open na unya but the Ghana no ya nya sa ayi me twi bi hu se ni am kan twi glorification of wealth say ya nya sa wo mo ye hoafo say sika ma obi adwen ajapade anya de boni sika anya adwen ne ba nya kwan bia na e fa so na wo betumi anya ne awo me de obi kakra me hu na me yem hihimi enti misro ka hu mi sa misro enya de e de titi ni enti ne medi mi kontomra mpesi a friend saying asumdwe wo ho esin se mekwa ko ye fried rice ana mekwa abada ho enti mi ni sa problem Martina, in your journey as MP no was it at a point in your life o ka kira won say manu me ho kra se mba be MP? Oh no mi abrabo mum de mi cheda ade a eye me yawo wia ewo mabrabo mu ye baako ebe mienu ana mensa baako ni se eyi odisen o dance again school senia amanfo na e kan wo se me kire wade no ante ase de a yo university na e wo bibi e friend peer group teaching according to ye be classmates no say ye peer group a ye ho ye che aden omsi style ay bo dia obe sorry ni senia obe ya de no ni nema utumi say teacher na de a che omu enti na me person ka me kira de wo dance again school anye ye kanti that na me bia brochire ba na bato some brand new car with alloy wheels headmaster na sata mo ka kire omse we oba be haye o ba jimi teach me headmaster na di na me de na me ba say me be child enti and one of my regrets ba kunzu your family I can tell you me the way I am better me teach me mano I didn't get my wife did not allow me to do it that way na me pese omusua nieme pi se ne esi dware nsuo mu ye omo skills bebre but me ya omo ayi ampene na da ayi I'm sorry to tell you say me back girl ba ko a owo level 400 wo Kwame Nkrumah University or maths and start oko Ghana national oko ekra ayi your friends and sie na ye chimu nyina no onim because bibia na asesa kogu ayi mu your friend is saying washing machine nti me asene nkwara me nana ba ko te na me wo fasi fo mienu ba ko boy na o te on ni ma me ewu ni ma me last born almost last born wawu na ni papa ni mu na ma ko fa na betra me washing machine isi o me use udo nsesi na ka opese ka wachira wo man se de de nsesi nya bi chese nneoma pi na me pese o mu hu ye because life you can never tell maybe answer my big DMP say me ti asani me mpakra so hu nti na pese ka me chom nneoma bibre me ma o sua nneema me mantu ansua me papa say wa me ansua bicycle ka na me ya because me call Denmark say na me kan prime minister krati bicycle or the call parliament the Ghana ha Ghana ha no one who's the president or bicycle and that is going to save us money and when be masikano agu yenzu empeno ye pe kuntan no entina sikano so ni leaders ya na wo mo yes because na mo pe for example me hu makọ several places or the same Land Cruisers yo ye be di be 2 hours na wo mo ye ministers no Land Cruiser and engines so be 2 hours because say no auto petrol ye petrol parliamentarians ya safe ne asesa ndi aminim ye ne to petrol car ne say ya one hour be maintain I want na obetua car na half and as grass and no more can about Land Cruiser is about over $100,000 ntumi ntua mfie 9 nti o mtiti a ne be ga no as grass and ba ne de fa ye de ne aka no ye de fa na tua ndika kra be ba obutum ne kitwa bi
on and Eyaban, I said, also nya V8 ni bi won. Oh, me will be. Oh, okay. Me will be 2010, me to V8. That's all. Oh, okay. Say, I me share with the machine here. That's we Adwuma. Say, I go this Aban na. Aban the man guy be saying, na omuko fancy na omo ministers. Na ni si so sa engine si so sa na petrol na ye ne ya saying how? Enti gaye na ka ho brase wo ye nyina mu a. Obemu say, oh, 2 hours bi a car no engine si so enye hwe no. So no an obeto petrol na obegyae na ka ya save sika ho na e dia yi. Sinti ya nye ya gigi kuntan fo so a. Yes, your man enye yi. Sa na me de me hu. Okay, nti u be advice u bu say but sisi ya de say wo waje to me say wo retirement. Well, meaning ana wo be say TSC. Politics there ngasi e retirement. Nti that's say bana me wa hoden na say me wa hoden me feel say me wa hoden asat now me wa hoden say ne wa hu say me wa hoden at least when you dey hu me read dey me say me wa hoden ana ma dwen ne enko for nti say e no wo hode a na say obi ma me post amaji na maboa enye sika nti but say MP ne dey and also just say free MP I can't tell. I don't think me wa dwen say me call but I don't know. Then I make say politics there bibia betumi asi. Okay, ate na se wo wa nkwa obe advice wo baby se omra me politics wo Ghana. Oh, na me dey me see me percent eya sumo adwuma. Ba me ankasa me ma no last one na me hu se na ni politics o. Now me buy me ensa. Me any how it is wa. Da bia ye. First one or engineer or the America. Okay. Me nani nyi politics. Second one now what take no. Me ni say nani nyi politics. That o catch me say oh yeah PRO for the hall. It how you be school or na or no my information in there man no. Me cry na me nwa because no na nani nyi. But last one dey nani nyi ho. Or person or yeah a lawyer. Into me na me say onye science. No yeah science cry. Or yes, science no person or law na echi no ayaka ho. Okay. As in say on dey na need politics. Oh, okay. Okay. Ono ne madam president. Oh, okay. Enti den ne wo hobby. Dia wo de gigigi wani wo fi. Enyum bia from a person a tumpan to agwaja. Jazz music. Bibia enyum de enwa de. So me ha na me ho nya me de. Mama baby ni nyina e me de bibia nyumia e me de ayi pe sa adwuma no so me ha na so bibu no na ye fa mo honorable na so obeto kakra kra ma yen a adwumbia e me de adwumbia nu firi wa club ni body ampisi. Oh my goodness. Okay, it's abusia for ye de honorable ya usubu atin na da so wo fie ha no mo a ye don't know bon komo o man bebe nye se kidi nana o kan no ara bu se ni we ya girls wanna have fun. Oh, okay. Ara person sakakra. Okay. Shining like the sun. You're beautiful. I'm on baby. I will love you to be my sweetie pie. It's one my journey on Facebook. When we say honorable, sorry, I would dear sir. I said you want to pepper. Now honorable everybody would eat say you oh, say you dey say come crowd here out to meet you. There be me dey you dey enu so and dem num dey. Me say agbaja obo amani baji. Tumban ndi say nyum no nko ade. Nyum nko ade. Ba sanka ya na ye say momo wo mo nyum bia ya momo special. Me dey minga ho. Ayi na ayi your friend say me re na me ware no foforo bizam say na dey na play jazz music na am so enu dey ka obi a ho asem. Ka obi a intimate no mani age. Yate. E dey be metie for so abamu kakra na for 2 days ni ye ne honorable atene fie ha no no. O bibi obeka kire no ara so wa ha. Wa kire ne ma bebre wa sua bibi afi mu so you can share with us. Menya message from Henry or say SCB. Or you're part of the communication team or Asene across Manso NPP. Waha
the message di aba say utie mpa no enjoy show no yate o say honorable ochia o e ba to udi ni be bia o kase free baba o chuno ko di o chuno ko kase free he sem nyame kwancho ba okay chairman yenti o papa we o and o ma me se ba se wa no hu ne me me ho papa we o second defense of a friend or that man to how because we say this no kind of some what can some also or the boy man no man we say oh man you pay for what on the woman man no mum you me discuss this and if you am say you me to ba no omo pay papa you mean say what na no na what o born one who say open to pound dia me and cancer suffer no ma say you me do go tiada Yo, Marty. Yo, me that's okay, that's me, brave. If I told you, maybe I was going to say, Nash, you too, eh? Regina so be Joe's with last. Okay, me that's it. Nyankopon sha no nka ho yeah me that's pa the can say o di kam ya chi ase so wo be somo na o somo so de wu ye je me yin se o somo no akowie oh se sila me ye ni mu pa wa de arabu mi pa me sere se kosuye na me ka sembi ye hu ye se MPP no wo mu no abla ho na se bufo ni ya udi bi nti eni me ko so constituency ma se wana bo atwe me sere so they are party ni betim ti messe pa na ya uje go ha na bo peto nchen na se ne ma toto akwan mu party ni wo constituency man yo mati me das Yankopon trao all right yeah that's be brave Nash me pa cho di ni bi an so kase free atema se ne frem zasa chairman pa cho nti o su kwa tene se na work ani your person what say any so adin hunu engineer na mi na ha baby because I would be this finish, so I would do something so no. I say when I now dream, they say your person will end you pay you. And I need something the matter any money now because I do any time not stuck. You can see watching say the engineer man is on the own fat and table in case because the brown no home. And ya dear and it can say not buying a work. You know, person will engineering you pay you. Okay. Now, okay, a blabony bar, and the kinds of mountains to contain. May I make a first number single full fear and handling by any everyone on my do anything and so. It's all bro, Marcy, I meet the direction of one Jumabia. I will use it. Dear Radin Canon. Amen. Man and back. Your special way. Amen. Yeah, that's a pa. But too bad. We're not so ache. 0201944485 and 0554820910. Also, my way how be room na fe ya foul. Aje onso so dia we de to aso na fe ya hwe abefie ha. Ne any honorable abiwie no kra. You see, ya honorable won't retire from politics one. Oh, me retire but me nim se mesa ko mbi wa. Ni nyina wo Nyankopon sem. Okay. I mean, say it's a mingui na me wo here. For example, free secondary school, believe it or not, be a minister not on education. Me ma dream here they start it. Oh. Ye scan no muhia no ni enibi. Okay. Na don so was insisting say I feel we here see enye. I say e bam. Intimate ana me kan say oh na we there omo wo mu ni there say bi o ha new month. Ni maame ni papa nti or the saying omo there omo ye Mahama babies. Akufuadu babies na eba no omunti yemfa omumum fiti ase na yenhwe se nyoma ekoye no yebedi screwdriver be bubom na akọ na oba mo bo omsem minister we no ote ho na po no ote ho professor ofia chimswedro ono okere made ono so no professor Yanka oni Yanka we ofia chimswedro o se yetete no asuosu opoku amankwa opoku amankwa no so ho okay asemo nti asemo me ka me bo opoku amankwa no nyina no okay madwi ne de se ma bibia anye me ya se me konti ya no ni ame me kan na no no fai okay ya ti o mani de bibia still me bo ankwala bi kwa bro chire up to today ene kro obi aba me ho na me bo on nenim
scholarships are available in them. Honorable, me that's my main phone. Be wa home. So we maybe I can say free. Hello. Oh, there be on Timing. Can we to me assign ababium? Na odo dia beto asana fe ya sorry so 0201944485 and 0554820910. Me pacho odi maybe I can say free. Hello. Pacho udi maybe I can say free ya no ama ne so ama me. Sika wura me pacho entie o. Oh, onamo amin shirawate. Samuso. Asema okenya demutu do ye de no na tracha sinti sini siti. Onamo amin shiraw. Inshirawnso. Ye o wa mi so peso koso eyena. Ebebem. Kena betena so ba de bebem. Amen. Wa din a wo din na ye atem papa. Hwe, nyama yintu nkoso mem. Amin wa kan tu do. Hwe, ni wasap. Anasap. Inti a wo ba o mem. Enima obe bo men nko my akoso politics nto mutumi M1 emani obesi wo ye na edem nka o men de wo bu de o da mo yo boxa de obi bia dint na afi no na akiri na min shira wati amen na ekime ba woni mi pa ekime ba na yo me that's it. All right, sika room here that's it. Udi ni maybe wentimi anyina so. All right, tell me you ntimi for free for be man na wasan ba. Okay, we didn't maybe I can say free. Hello. Eja Fuseni. Eja Fuseni me sro ma mo nto phone foforo ma na phone we die. Enya kura ye nte dia wo kan o. Also why there be. All right, inti Honorable me emre fi ha na mo ye di nkan ye da se papa say ye to nsa frɛ wo 2 days ni nyina wa value ho amayen a ya sua ne oma bebree de free ho ye hyase enra ene enne nso ye sua ne oma bebree de free ho no mo yenim onsam we twa to a bepɛ wo de betu tiefo nyina oh me de me am pesa me kan ni say Ghana for mu me nhwɛ sɛ ye man ni be yeye se si a di we ye ka se ye ma free visa akwa America bi gidi se Ghana fo bebre nka munya mo bekọ adenti na wo man bibia wom diamond wom gold wom petrol wom na nsen ade fufuro kra awiase fo nyina adwen ho nyankopon amu bi e friend lithium efi western bogos ho ba besiri Winiba Central nya lithium eno ne ye bedi be ye ka fufuro onyankopon aman bi na nka enye wo dese wo yo Ghana ni na emom ye ka se kwa America de anaka wo di America na wo ko echese ni omo enko yi ono we no na me ka se eno no nye meme masedi o ana me se empanimfo no aye di tunyama paninu eye wo asedi se obeyi nia obetumi aye adwuma no yie ina so onye ni ye anya akukuduro naka kire no na me ka se ye ni Rollins kun ya ye to aba ye si soja ban enye mu ntumi nye o man na enye yie entim ye nto aba ye ne ye nkwala me se me ma me sa ata me ba se ne a o si ya Rollins be kun me se okumi ana ye den o si me manyina wo na mani da so enti ntumi ka se ye kun ana ye den ye ma ye kun ye mu bi dambo twe ka ho amwala bi yesu wawu otiko jaba ne brother ba kun ye friend Henry jaba ye nkwala young people 20s in our 20s ye de nkwa to ho ma o man Ghana e man na ye to aba na se momo aye na afa de aye sika nkwa man a sika man a ohia ekuyen ya ye ti sika nzu no ohia ekuyen ya na ye mpezi ye nyina adwane kwa abrochira ene se no man na nye unu se nanado ba e wa sideline o me oh well me ha me o beginning no o ma mi bibi o mo ma mi bibi da o ma ma me hwe ena nkofo di pressure to o so okay say oh uzubo atimbo wa boa education ni de enti ye won kan say me course scholarship secretariat okay bibi ntimi say ho de mempe say me kan wo ha bibi ntimi mempe nko mo koye wo head wo ho oh okay ena odisen enu anye yenu na pressure no sa ba ya ntimi ya na ye frame say me mesin koye board member ewo ade student loans trust oh okay meji ye okay ntimi call 4 years nti bra ya nto aba na ndra me kan ye
bra yan to abawo aha ye de call court ni ne ma me call independent na say ontimi no nya adwuma ontimi ni independent nya adwuma okay na me ha me I'm okay me didi me o Nyankopon adawro ma me bi o 10 years go na me tikura nya me yada e bi an the genetic enti me ni problem aja me ka me wo emi ewa hoden me tumi ko ba bia me tumi drive obi am ye di 70 years am tumi drive ko tamale ni no ma dey say na me dana say le mo ma ka je na say next time we asi bebe bi o am fam ko Australia me pe Nyankopon fam ko Australia on pe Ghana bi me pe Ghana because the man wa me bi bia so still ya bra ne bre okay ya da si bebre enti ebia enche besan aye we biom na nimdie na wo no watimi impact me nim se wadwen ho so person o churu book bia na wa churu bi dada me start say me churu book ne book ne friend the country heading to